Bobun kotodwe say and every near Fakumam, some Jimadian Mrawo, na Yankwaji Home, near Simrada Juada, Akoma and my bosso. And when see, baby, I will be anime. I will say, aha, Akoma 87.9 F. Makumam, some Jumediano, Ebre, and also Maa Akos, Mene, my beggar for a Jedra, Yade, Ebre, Wono, na Washan so Amame. Say, wish Jumedia Biana, Onia TV. Edemu live Kings TV live Papa B TV so live Odo TV and afa Star TV so live Melody Slema ono follower Melody ejina so pa what's good afternoon my people, good afternoon Melody and Victoria Boateng and so ejina so Victoria Boateng ono so follower ankasa ono so ejina esubi na minia babna jena happy home ebusuakuo no wode atum wo se akomamu nsembra so happy home momomodiana monhye emfamaye sanso ena Maa Akos a great family so Emmanuel Adams wode atoso wo se Brenna so ininti Emmanuel say monkoso ana monhye program no abena pokua abena na monhye sechibia Chelsea na chese ehonso mabomodian na mahye ne Akoma efe so de ye fani agro ofori adusa ofori Maa Akos great family so bi na wo na wabomodian na wahye baby a wo bia de amaye ye ko fans of akomamu nsemu a ene won ma mugina so odo so pa menua be ma aduane ba de atoso se time no aso wonderful time aso wonder enu ntimo momodian na monhye emfamaye the prince time aso no ye fans of akomamu nsem Bolex time aso na monhye Benji 4 na Benjik na mahye de my DJ Lord Clinton na ehonso DJ na mohye de emayesa enunti se wugina so dia na wakoso ahye Psalm 23 verse 1 to 6 enu ye charity group foundation no na ehonso mohye Lady Sama Lady Bomodiana na ehye maye Esther Amponsa na Esther ehye Oba Pabeki na Obapa so mo share ewa charity foundation won so e de amaye Zumawo mani na mo so mo share nti koso a se wugina so nko ade a na wa share e de amaye mrepem no ye be ready mo messages ni nyina WhatsApp messages no na Facebook messages YouTube messages ni nyina no ye be ready mrepem eno nti mo nkoso na monta ye chi se de abrabia no mo ye no hyane so Emma Mensa we Adepa Information Center Kotwa Fatia wabiem Big Love Radio was Spain one so ebiemo Mr. Wusu Adum on the Yoruba Pekwa Ponsa Bronze New York Ekwa Ponsa to kase na just so mwabiemo ama wobia enso ehwebia na bibia kama hyane so se we Josie Fashion na Ashamata de Josie wo bom so one meet me the sports no dey hwene mo enu nti wedding we engagement no wo dinner no wo party no Akoma efe no Friday we no bibia ma Josie Fashion empempam emfama kama owo bom so kumase bom so no meet me the sports no energy ehwene mo friend 0243 433 465 0243 433 465 Akoma Golden Ladies Matches Amsterdam na chese ehonso mobomodia na mahye ede amaye ma mini ba akosha jewa ejewo kwadi otu an nsem ojabuno eni nkomo national so say first story no ye Piwak natural and afa grow fine blood tonic wonom na asasene akosha memwa ha Akoma efe ye de nyame ase awia me ma badwafo nyina ye krado ye tie Maa Akos me pacha awia de boko asama enam so ma me de ba ense minimi kunu mihia no wo ahensan ahensan so ana me so na metie ho nso na no no nso tie ti mihia no wo meeting ase a na eko ti ye wo ne medidi nkomo no so pema asem na wo je me phone ehwe ti mu ho no nkomodidi ma na wo de wo do asem to manim ti na mso me ne me na mo ne ti nti me pene so ma be ma no ema me sori bia wo ha wo frɛ me so me frɛ no mti me kɔ ne nkyɛn Akoma FM nti emra wo tu free ni ma me ho no kɔ ha dan
ewo sewia to ko han dan wo sewia no ho na me kɔ hɔ na tembia o kasa me nkɔ hɔ a me di na chi ma ye kɔ hɔ ti misua adwuma nso a misua eti bon so wa to nso a be ma no hu no me ka kyerɛ nse me num na na ma na tie misua adwuma ti na me kɔ so a ne ne wɔ hɔ no epon me ho wie ti me pon me ho wie ye no a eduru sɛ nyinsen ba mu no ni nyina na me da so ɛyɛ adwuma na me botiri ti na ma pon me ho ti adwuma ni mu no na nyinsen baaye na me gyae eti bone to ho ti me na na mo busa me be makora me ne Akoma FM be ma ni din kyerɛ wo mo sɛ ye frɛ no ko akusia nti o ma ka kyerɛ me sɛ me fa ne mra fie ma ne mehu abusua wo kokoko ti me so me de kɔto na nim sɛ me na na mo sɛ nyinsen abade abra fie ti wo ba fie ampa bɛkyia wo mo ma wɔkɔfa ne ma me baaye ma wo mo bɛbɔ kokoko ne nso ti kokoko ni mu ne me wuwie me wuwie ye no nso be busumi nsia ansana oye na adwene se obeba be ye me ho ade enti no ho ade ye ni mu na aka so be ye ni na nkakra nkakra ode bo ne ho a enti ma me hu se me nua moko tun ni se wo empena e wo be Akoma FM me mo amane ma me ka se obi a asem se de mo nka na wone me nyima me awo de enti me masa enti ye de ne anim se nya no kore edurumire bi ma aduabɔ ba mu na wɔ mire misika bi ti ne maame soma onua ba ne bɛfrɛ me obɛfrɛ me a me kɔɔye no ɛna ɔmo de to manim sɛ no wɔ ne obi wɔ hɔ wɔ abra me nso so me wɔ hɔ no enti nipa no o ma ne sika nti wabɔ ne dua sɛ wo firi wɔ no wɔ ba na chi ɛkɔmɔ ɔba afoforo sika ensuo enkuno no nti na ama me kunu no mmere misika nti minya abotre mu di hu dwuma wie a ɔbɛbrɛ misika na me gitum na me bɛ afi ti Akoma FM bi na emre misika a madam fo no saatem so oye so odi sika ne bebrem na meje ti edi sika ne mu na odi brem na mu a kakra kakra onya sika obeye me ho ade wo me nananom mu ho e wa ahensan ba bia mete na no enu mu na okɔ ha adan biem so wo slide ti ho ne de me no aduane a na anwumero pon a na wabefa me na me ne kɔ hɔ no ono me no aduane bia na wabefa me na me ne kɔ hɔ no nti ho no mo na ne yete a ko ba asem na na ne ye mre nti o mo se me nhwe no de me ba ko school achi na me nye adwuma me hwe me na na no ma me na na ne di free mu ti ni mai wa bruchire ba be ye ye Akoma FM me ni mi kunu nka so obepene ananka ye mla metena efie no mo se ko omunchi e wo amanone nti saa nso me bo be ma na mane ma ne gitum se yu ti enu mu ne ye kwosesa ye ne ma ba ya ansana o mutu afri ahensan hɔ de akɔ abruchi mem nti enu mu de me ne be ma ya ne te e wa ahensan fie ni mu ha ti mra kakra mu no e ma me hu se me kunu e wo mpena ti me ka bi a wo se enye nokore me ka bi o se enye nokore enso na mpena atwe na wo ha na kɔ so ma me hu me kɔ ka wo se enye nokore enti no so opon adwuma no wo ba Akoma FM ne taxi o de ye adwuma no abɛpake bi wo ha wo nsi fo no watimu no wo ye kɔ etambia timi kwaso saa no otika nim no oye ko ebi wo ho no mo nso a mitimi busa nse na obi a waba no na wo mafie ya otika mu ye ko se ya meba no waba na menene nete ho no mo saa enti me wo fie kwasi ada no pa bi no oba bi so bai adi nyinsen e bai se woni mi kunu na nyem na me se onim nipa na wo ka ne de o se ani onim nipa na wo ka no ti me soma me ba ketwa nso onkofa abon meleye na me mfa nkyere sister no ebia na enye wo no a ti mba ne kokofa abon bai Akoma FM kyere sister no se ye wo no a na wo ton paboa na wo fa ne car a ye taxi e na wo hu ni mi ode hu mi kunu no e na ode ne aba fie ho nso pan nti na ma ne ba ho na emu anfa na enwura dem one ne tena abonten ti anu nti na ama wo no nso aba se wo behwehwe be ma no wo frɛ na wo mfa ti mi bo me wo fa amane no se me ne ti me wo fa nso ti fio na me ka kyerɛ ne se sister yi ba ye wo se woni mi kunu na nyem me kofa abon yaba ma me de akyerɛ no se ha no no a ti efiri wo no mo na wo ba ye no okɔ adwuma me busa ne bia mi kunu se na enye no kore ti me wo fa ka kyerɛ me se mi ntwa so ti tambia sa asem no na meta ne kunu Akoma FM kopie sofo anim e ma ye sofo ka asem no wo fie oba ye fie otu ka ba ho no mo e be ka asem no ma asem ni twae e ma sa ye no mu kura akoda ye no so a sofo ka me ne na tena me ne te ho no mo me ko adwuma bai se ne ntokwa bi nso asole a me tonton ne ma kakra wo kurum kumasi dwum
enti no ntokwa na asore me de minim se me ho ene ye ko efie ba ko eto aye so ena woni mi kunu akon ti mi nso me ba obi ama mama na me de minim ti ma me fo ni di ho ntokwa no ho apere ya na minua ba ko be ka chem se ntokwa asi mantem ha no eye wo ho wukunu yeso wa oni oba bi na ti Akoma FM so be ba be bo wa mane enu nti mi kunu akotwa sister na so apart from oba no wo kire say wodi nyinsan ne ba ye no akire no sofu siesie ndi esan ba bi ntokwa foforo asan akoso a eno ye wukunu no oba foforo bi nso sante ye nye oba no onyem no mpacho de bi o mantam ane ye won ye kan mi kunu se enya ne mpana no na wo to pan no na ga ne se wopi bi no to bi man na sister no so kire se okoto wo mo we slider a woni ga ne nam ti se nkanya no kora anka won ka no de ope ya asem wo ho a wo ba ye fie ho nti wo hu sem ni mi kunu na tie ne de on hwe maga no eni mi kunu ntwempena enu na mi kunu ne kon ya sa asem mo 87.9 to no so be bo ma ne na me frɛ mo fa ma ne tie bi ene no te koda ho ye ka asem no ne no te koda se wo se enye ne hwe no nti na me koso ne ne tia me ne tia nti ntokwa ne de enye afi na e be sha ase ne wo ho a tie duru mire bi a te na ayete no ewo ho a ntokwa timi ba se bi akohoma mu mi kunu be ma misika na ase wo se woni sika na adane ntokwa wo mene ne ntem tie ewo ho a ne ntokwa ne ba sa na ne yesiesie ne yeda so te edurumie bi nso ma ba akonso me ka chense wo de me kanti wontua sika ne ma me ene wo se Akoma FM ko adwuma no pa na be 8 mu ho no se wo be ko adwuma ti okuta safoa na asem ne ni ya na mehwim safoa no se wo mama akohoma ne de ne woni sika na wo misika nso wo ne ho omfa ma me dia ene ye me nso me ma ne nkwa adwuma na mje safoa no ti anopa na me kan aduane a na ye mutu nti me dem bobosi ho no na me ka che me nua sese me ma ya omu betimi ache ti ma ye aduane na suo na me fa me ne matipa na me ko midwa e wotepa saa asem ya me ka me ko ba ye na me kunu asesa de mo ho ne mani nyina safoa nso me dem de kotu ejale waduru dem mo ne ma ben dem ho ne ma eye wo no ne ne ma Akoma me FM na koso ne de ene no wasesa empa ye da so me kunu fai wo fa na ayi firi dem ho no mo ni TV ana wo ho fai e fa ne bag ene ni bibia watu agya me ne me ba no enti e ho no no woni ho e ma ne ko ha adan e wo sere so high tension me so ma nko ho da tie no so sa asem no ko pie wo e sofo anim e ma o musiesi e ma asem no ye gyae mu e ma ne kai sa no wo sa e baaye mo kwa sorry ba ko me pa chan sorry ben baptist enti e o sa baaye no na ye nyina ye betena e fa ko wo ba ne de wa mfa mpa ama me mpa me ko ya ye ne me ba ne Akoma FM no so na ne ye koso a ye da so ka chem se mpa no obeye foforo na msemate tie no aso ene ye da so a anya mpa ne bi ti sa asem we ye ba ye ne se me so manu aduane anwumere awie me kunu te ho ena me busa ne se mpa cho me fo aduane ma wo na se o kwa aba wa mfi me eno na sa akofa asem foforo we ba ye no wa mfi me ti onya akọ no sole koy ena me ye aduane we na me de me kodwale ti na me ma no ene me wo fa ma ne hwe TV wo dem ena me kra wo mo se me de me ba me koginya ase aba enti emu ho na ye minim sister bi ti madam fo ba ko ka so wo pe Akoma FM ka chense o minimum no nti ye nkohwe wo ginya ase wo se bi a o de dan ne be mo ahan a sa tem no so no ma hye ensu ton wase ana me ton nsu wo station ho no mo ewo ginya ase station a wo kwa be kwa fa kan ti ho na me ton nsu ti me ba ye no ena ye nhia driver ni bi no fra ye ne de besi kwam ti me besi ye na me nanti free station wo ba fie na wo frɛ me sɛ ma bedu na me sen ai ho na me kunu hya ase sɛ ai wo kɔ hefa ana me so sɛ me nka mekrawo na me busa so obedidi na wan fi mi na wo kɔ ye ɛna ma me so me pie ye ti afi na me ba sɛ makoda Akoma FM na bo 11 na me so afi kwa na 10 abo me nua mu wo fi ti ho na wo hya ase sɛ wo bobɔ me ɛne wo bobɔ ma nisu nyina ma phone wo gye sɛ wo be de be hwe wa ase na me nua ma mo be so mu no mo gye phone ne me wo fa mo be patapata antokwan ti ofiri ho no ena wo de call me maame ho kɔbɔ no ne maame amane nti so wo ne maame ne call mi kurum yeta no duma segire so amane wo de call yense me makɔbɔ adwaman ɔkɔkan ya me se me nwale bi ti oba bɛbɔ wo mamane ti ɔkɔka kyerɛ me maame mo no ena me maame nso so ma me nua me di na chi ma ne baaye sɛ saa de a ne me wo fa se me mela
na me so me mekira asem de tie Akoma FM koi ti me koi ya me ko kira asem mu kira me maame no mo ye se ono so mo ne na akasanti minya abotre na o se one ne papa ene ne maame beba ha me yesi asem ehwo no so no no wansa akobọ so fofo no so amane ye dada ene dikinfo no to mo so e ka kira ye se asem na ne ye saade a memla na wo mo nkanti ye ko kwasi ada asole e ba time ya wie collection anka ye be preach no mo frɛ ye ne ye kotena asɛm ne so e wo asole na se ho nkura ne Sunday school ti ye ne ye tena so ama ne bo be tu kuro no mo se eni sɛ me ye ma adwen se meja awale ade ntina asɛm bia ba me ye ma adwen se Akoma FM na me di nsɛm ni nyina gu ho sɛ de me hya ase no sɛ nye we nko na asɛm no aba atoso bebiri sɔfo aka bi na me maame mu so siesie bi ne ya pene ne atena ti anu nti na me se meja awale ne nya baako na enye mienu nti omo ka asem no omo se me meja awale de a ene be ma no enkrata asem ne bibia ba me na meye nti no asem ne konkon asem ne bibia de ne enkrata asem ewo mu ne se ye de ayi ne ko KM nti emutwa ne bibia no me na meye mo de ayi be de ayi na ayi fro no ko KM enti se eho asem ba se ye twam a me na meye enti asem no ka ye na ye wo ho na me de enti ase anya adwuma ti wo mo se taa mko se ma pene de ya ne ye nko e ma wo mo ka se ye ne da ase na me da wo ma se na wo mo se ne ye nko na me ba afi to wo mo frɛ me se me se me gye mo amana ka na se na me se da bi de me ka na me kan sa na me ka enti e ba ne sa no me kunu so frɛ me anwumre ne busa me se asem no de me se na me se na asese tie ne wo frɛ me na me mfa kire no wo frɛ me nua baako sɛ wo mehwɛ sɛ me wo hɔ a na sɛ me ni hɔ a na me wo fie nso ɛna ɔde bele me na me ne kasa ɛna ɔse ade na wa frɛ me na me se me wo de ma amada tie firi hɔ na asɛm no ya mfrɛ ensiesie bi Akoma FM papa no ho tɔ na anka wo ne me bɛkɔ me maame mo hɔ ni nyina no ya nkɔ ɛna yensiesie asɛm ni bi to ɔde me kɔ legal age sɛ anka ye besiesie enti die na kosi ye enti die kosi ya die kosi ya ne sa asem no ne konkon ho enti wo ba bia no ane ma be kasa kasa so ne ne ye konso pa eburo nyina ba mu e ma be ma ne nsa na me mfa nkoma ne wo me ho a ti e kire asem no kasa obeja ware ne nyina na fa be ma ne nsa nkoma no me pa cha ne wo me ho eni se na umi ni se obeja ware enti ne wo me ho anti enu mu no tambia no ne me ko a wo enhu se ade enti na me mfa ne nsa me se to ne papa sa ba se o mu bi asem bia me kire mu kire ne papa no no se nti maame wa adwene ye o se asem no wo ka akosi se e na me ka kire ne se wale ya na me nwale bi ti e ho no me kunu tenchen wo sole ye na me ne papa ne te sa so ne papa wo de ne ka ho o so won ne kire ne driving e na wo sole se da mo nye ne ye nko se wo mpene so de ya ne me nsole na me kofa ne nsa ma na me se me de bebele wa de beblo wo fie tie ne ye kom de beba njudi nsa no ko ene wo ka kire me se da bi wo je tie ho no me ka kire nse wo nkom de beba opia me se me nkofa wo ne nsamre no wo nko se be ya wo ne me meko wo fie ha bi ena me de me kofa nsa no e de bre no na papa ka kire me se me nsa no ho nsi ho ne wo politin mu wo mu hunu se eye nsa ena me yi nsa ne si wo me kunu se enson akakrata no ena me se me krata ne de me mfa ma no ena wo se ono nso de onti marriage certificate no me pa chaane wo se set ne me mfa ma no na me se me nso me mfa ma no wo se eno nso nka ho a onti mi nya ho ti de ka ho bia no se wo je no de ko ene ye ho me ka chense me mfa ma no be mpiri no ti eno nso me kunu sum me bo pono ni gate mu ma me ko bo down abra na busuafo nyina ho me pa chaane wo metumi anya hwe ne papa ne te wo na papa ne te ho de o ka ne ho ne te wo ti de o ka ne ho ne sole ye eno o ka se kwa akugya de wo ye na we mo me yenko nti so de o ye na no okoso piepia me na me ko yiye ene ring nyina na me de na ade ebele no se enie no woje ye no de ka ansa ne ho e de share politin mu no ne papa sole ye mo ko no mo kasa no mo de kasa eno mo de koy enti waje ne nsa ne ko ne de minim se ene woni mini asem bia bi de na asie enti de asie sesi a ne se ma me de ba ha ne se sesi ankrata no akodi ne ho dadaada be mfie mienu kura aba wo nkotwa mu ti sesi a na akodi ne ho a wo nkotwa mu na woni me nkotwa mu no wa wale sesi ya ma mehu se wa wale a wo sheka wani bi Akoma sheka wani bi nso no wo nkotwa akrata makoba asofofo na mane se asem na ye kan ya ansi poni nyina awaleguo no
me kunu no akwa wale ntimi de beto wo manim secretary no yentwam so for say ontimi nka asem no because this obesan marriage for no age omadwuma aye timi nkobo o mama ne me kobo ba akwa amane no so ba akokere say chise panyini no enti mi hu panyini ne na bedi a kire dia enti say ayi krata ne mu ntwetwamu ana ni bi ka bia obetimi ahwe ameya enti wo mo nso no me koye wo mo je ne number ma frɛ wo mo ne wo maka wo mo se me babie ma nti say krata ne ntwetwamu na Akoma aware no eno na me pese wo twetwam ɛna saa atam so ayete no ye gi asase ani ye si dan me awale ne ebeguo no so no waduru lentil say wasi awie a waboso akotena fie ni mu sa afie na wakotena mu no o si a wo twa blog no jemi ho sika da bia wo frɛ me o ka kyem sɛ o mu twa blog nti me mfa sika ni bi mra me ye ntwa o jemi ho sika ma ni duru 10 million me ko nso ankore 9 emhu ado a no wo tu anwea yedi be gudan ni mfimfini no so menene na kodo sa asie ni so ma ni tu anwea no edan ni mu fu ye no so no menene mi ye ene kodo yi enti menene ye sa edan no ho adwuma awia sese wa kotenem ti so obetwam ene sa ade no me fa ewo mu no eno na sese amako e ma me de bedam no me pa mo che wo se be ma no akwaware waya yi frodondo me pa chan wawale sabre de na wo de nsa na ma no dada okay na onamode no woka me pa cho de no so wo ho ne se wonama o ka kire abontenfo nse wontwa mu no ne yere da so ne me obo makohoma ne ba no so wo hwe ne pa enti se be ma bia ba me nchen kura na wo frɛ me maame a meti wo mu fie sesi ya ahinsa bo mama ne se me koso ebo adwaman enti no ne yere da so ne me maame mo ka kyerem se saade ya na wo de ha me ne de wontwa mu ne de obekɔso a de saade na ye na so de ne sakoba no ai enso wa ka wo station hɔ a wo lodu ya atonsu station hɔ na wo lodu okay ama wo munyina ate ama mo ne na di nkɔmɔ se ame menyi wo ba ye se wo wale mo kɔ wale foforo no aye kama enti mo onwendwene me hu bie ma me ikodwo ma mo ta ka sa ansɛm na me bi mo bɔ mamane okay enti anu ntina ma me de ba sese wo betwa krata animu na ajapade ayeye me fa ewo mo no eso wo de ma na sa ansɛm no so wo jai ka se na yere ni mi o enye na yere ni mi o se wa wale wonya eka ye wie nso ampacho ma ko oni mi ne mabusuafo ni aflefle biem because you say e be ka asem bia wie ama na sia so obefrɛ me a te sa akwala ne ho asɛm e de obetimi afrɛ me so obefrɛ me maame mo a me te wo mu fie obefrɛ me kurom aye ofrɛ mo ka de asɛm ka kyerɛ wo mo sɛ me ho asɛm ne pɛsɛ wo awale de a metimi abɔ me bela bia nti wo mfrɛ obi enka me ho asɛm nkyerɛ ne biem omfrɛ me busuani bia biem asɛm obefrɛ me a akwala ne ho asɛm me pa twane because wo frɛ obi a obi so bɔ mamane me sister makoye aye 2 weeks ni wo ka kyerɛ me sister sɛ nka obeba aye ni bi nti wo baby medase ema no frem sa de na menu am koye na ma aye ni bi na madam fu awu ono nso ko bi na ma aye ni bi enti nutimu se obekoso atata mo ta na ema ni na ene de mi ntime nkyerɛ enti no sa nsɛm na oda so frɛ ewo mi fie mo okeka no wonyai se twa na ema ni nyina awi a wonyai sa frɛfrɛ obɛfrɛ mabusuafo medase o abra be ma ne wade wansa na wo ba foforo bi di nyinsan na furu pin me pa twane ebe ka cho se wuku na ne woba me pa cho ba me pa chane na fuaba me pa cho na ba kakra efiri wo ne de no ba ka kira wo se me pa chane wo wuku na nyam me ko fa picture ne be kire ne de me ka chen se so woba ha bi mam de ne be ko no ne obe ma ne maame ho aha ya me maame mu fi wukunu ba ya wo ka chen so woba bi afuru pen aba wase de me pa cho se anya no kure ekodi sofo mu nyina ansa anya no kure so awale guo yi ba ye no be ma wo drive on de ne ko me maame mu kurom no bo mama ne se wo se sa nyinsen ne ye ne de akora ne ye ne ba be ma no kan me pa cho na damfo ne kan sa asem ne kire me pray se wo se wo ye no kure na me busa no osuro mi ntira enti madodo se na ne sian etena ye no wonu se wafa no wachie me pa cho ma dodo ne de eno de mintimi nka edo so pa really ye call me papa yi kwasi ada odo oba atena ka mu bai ama minu ya ketwa wo fie sesi a wo hwe program yi bo ka so obeba bi kwasi o ka chense ka ni mu ayema na ni nua mo ba me mene da no why na wu ya moko me pa cho na ye me papa wo wase na se ya Joshua abnase me papa wo de me betena fie a metimu sesi no wu ye wa wu no oba wo de oba me pa cho kwasi ada no de oba bai a no oba ne tene ka mo de ne bai oh we bi na de obeka no wo me ano de mintimi nkyere bai madam fo no ye awie na aduane no ehu se wo na oyi sika 20 cedi mo oba ne se on fa monsa
and oba so no obo ne sotoro no obo ho aso obo obi sotoro da ne ntokwa no me pa cho no de oba afofra no ne ma mete ye ma ntem sister ne ka so obe kanti no ne sister ne kon ye na me kodwo Akoma sa ba ne twempra me pa cho ye kai wo se anya no sister no so wo ta hu no enti ne ma ne ka ye ode ba ye fi obebo ya mane no oba asma okay ni nyina ye no kra me pa cho asema de minim ne de ma ni ehu na me kan a de ode ne ba ye kwasi ada na no wo se anya ne hwe no sister ne timi di na chia kwasi anwumle sister na anko ema ye ba fie 7 o'clock no car ni benya accident okay enti accident ni mu no ma me sister ne kwasi sika se ye mfa camera me sister ni nyina ne be si high school junction me pa cho ai wo se ne person ye sister de bibia do ne mpra no woni no me ne no nyina no ma ye ka sika e de be si high school junction ema ye ba fie enti ensa abode na busuafo bo be 4 million no na ye ba fie me de ma no de ye car no wakwaji bi source enti wakwaji bi source wo ba bi no me so me sa akọba obi bosia 7 million ebe ka ne ho enu mu nyina achi no wasase me twempra wo station won na emom se me ni wo enu de na abeka mo no anka na asem na free titi ade asem yi ba ye no wa moso enti ma be ma no anka na asem sia me mo ha ye na mami na pom te sen apom boko yiri ni ana wo ex wife oh me yere no Maa Akos what da so wa no me ba cha me s girl wo s me s na just aware na good Akoma FM what ya what be pacha said ye enra o ma ye nkyiremu no ye hia nkyiremu yo say mbreka krem na me oba ni hia aware ne ye twempra before ansana e be ye aware tempra twenimu no na me ne obi date ansana me be ye den me be hu no timene ne wo mu na ono no fa yefunu abla fa yefunu me wife Akos ni fa yefunu eja ba ko no to fa yefunu no na me ye ni say da bi ma ko bo ma me amane say oba no afa yefunu enti me pese nka me ye dey me ye ne ho ade enti ma oba ne ka ada one ka say ma ye dey ma say Akoma FM enti ade a on ti ase ma me ma oba ni ska sabi me so me ti ase say de wa oba ne ye dey e ka no me ma me ti nyoma bi ase enti ma ne ko ye aduabo e ma o ka say me ma oba ni ska enso se ni se nye dey enyame enti sabi o me so me frame namfofo de to manim se na ye dey atome ti me sreme namfofo no omoma oba no ska kopem se yakopon be ya adoma ye bezesa bibia ti o kan na me so matenti me namfofo na ye dey e ma uska ma de to aduan na ye ko nyame ya adom ye ko ye bibia ma ne firi ye ko dane aduan no ti dane aduan no ye tena kakra ko ye nima Akoma FM me ye ufie sa ma sofo hira ye blessing ewo asoraya ayensa baptist okwa obai na ade me call na me call SD na ade me call baptist ene nyina ye dey ye wo ma ye so ti yegu sum ni ma eba aye dey aba ti mreka kem na adwuma sem edin ti ma me ye ne se me kwa kope obi ma one na ye dey aye adwuma me customer na me fa ne me use taxi ti na me fa obi ti me ye se me koma woni ni pa na ye adwuma sabi ni pa no so fa ma wo ye adwuma ne kakra ti kakra ma wo ye na wo se adwuma no nda anye dey enye biem na me se Akoma FM Akoma FM aguasi ti ma me ko ferry wo me customer nanim na me customer na ka se na me ko pe obi ma ne be ye dey embeye na me ko pe obi ma ne be ye dey be ye na adwuma no free mu ti me jam me customer na edom me fridge o che me fridge ti o de fridge ni che me no na me se o me wife ne ene sa de a enso ni drinks mo se ye dey eko ene sa de a me fa fridge ni be si fie na enso ni drinks me ko ye dey yempe bi na ye dey ton enti na me so me wo Kumasi Everpure company enti me ko a yam se me na me ye adwuma wo ho ni nti sa de ton abonten on ton ni sa na me de me car ko ye dey akofa Akoma FM abegu fie ama wo se ton sabi me nim se me ye dey ene okay ena ja igusu kakra bibi wo ho ehia wa me ye dey me de ma even Easter Monday kra lake me car sa onyoma e de gum se me wife no koton ne mfa so no sabi unya bi ada hwe ma nya bi amba da hwe ye bana ewo lake ne ye bana ye dey ehwe no de bi aye dey aboa nye de bi ne ba honam ye dey eye ene da yete enti me ka me yete a bi wa ma wo adwuma ma bi wa me bedu fie kra me ne my wife so try almost 10 years min tu ka ma ne mfrem se yima na adwuma mu mpoti sei ana wo ba fie Akoma FM me fa ne se nye nipa nyina ene nim ye na me no ye dey etie
Tiati wa maybe we me frɛ wa adwuma mo so wo kwa asɔre wo di maduane esi table so me ba so agya wo so wo kwa so me kosi kwan ma da na obo nsam ti asɔre de wo se ma wo ye dey eko ada wo bejaye ya na say wo bejaye asɔre no me nya asɔre anadwo bia 6 o'clock kwa asɔre every day say ya asɔre back to scratch no wo kwa nka nya me ya okwa asɔre foforo meba bia na woko ti didi ma na mehwɛ oba no life na okoton nsu no e wo station Akoma FM 3 months me hu say me wedding ring na ehye no e da TV so am say na oba me na wotie say bi okoton so 3 months me wedding ring da TV so say mama bi wo hɔ a me makɔ adwuma ba adwuma nyɛ me dwen kwan a mefa so a meja wuska de kyen ameye dey mekɔ adwuma no wo oba na say bi me na wotie asa me yere no utumi ka chem so obi wo mu station ho ne ho kire ne pa hwa na ile ha no etu unsuo na wakoton no wo de abɔ ne bosia obi wo mu station no baby okoton unsuo no baby wo hwa won pa kwa na yire ha no ha no ntu odini sika ma no odini sika na wakoton unsuo wo nya Akoma o de abɔ sai ni pa ne bosia ya bema o de abɔ ne bosia enti e ma me be yes na me say wife amekura metia me nya bi mfa nyamo na ye den na wo de wanya bi a wo de koma bema foforo ti didi ma na me say me ntia se nti bi wa me wife won frame me da ti anajo bi a be 8 number na 88 ena na ta friend pa ti anajo bi ana ofre no ti be na me say na number we dey me hu number kra ye dey afre wi ena me fa phone no say me friend ni pa na ye dey ahwe ni pa kro ti me friend na che say e ye bema na me say asa Akoma FM so high school junction no ye dey oye adwuma na msuju na me twa so ma bisa nipa no bibia biem ti la makɔ adwuma ba yes me bedidi na ma me ya me ma no kɔ ye adwuma wo hoi e frɛ me oye adwuma wo campus oti Santasi na me se wo me kwa akɔfa no wote hɔ no wo frɛ me ti aduan kwa me de me sa bitu me jam hɔ ye dey e kɔe me kɔ ya na tipa oba no so kɔ ti me ba fie bedu fie be 1 minute na jo 11 ko si woman na me ba no ti me ba no oni fie ho me ba ne da dem ho na busa fie for say owei obi ase ohun ba bia waye den wafa na me say Akoma FM bia so anche ti me ya say me fa phone afra na me hu say main gate no ya pem na obi ye de e bia nya abota ye de igina ho no obai ti obai na me say na wo ko hia waja akura ketua we nti ni papa mu afra me na ba ma me nsan ba bia me wo bia me hwe akola no na on de wo kwa uni uti bua na ye dey eko na wonu nya menye dey enko tina akra no nya sen akra that time na akra no wo 9 years na me back go no 9 years ni waja ne dey mu na oko ti oba na me say na de waja akra we dey e wo dey mu say no yin say mine na me kasa mu na me kasa wo se ne ho che ne yele ha no no eska waja abon bu sa woni ni date Akoma FM one na twempana enti me be hu na me say enti eye no kre nti ma me je ne phone na najo no me de me phone frɛ na o de me number man nti mine mfa when me say me number 22 nti me de me number frɛ mine na onfa nti anajo no na me de ono one phone e frɛ mine no anajo 11 o'clock to 12 o'clock na mine 5 okay nti me ye me de ayine to and phone to say oba voice na mbuza nse o wai ma bedu fie ono so wai on say aka kram na ye dey adu fie na me busa wo say na oba he na wo call ya obi say afi na wo ye dey wo kofi Akoma FM anadwo wo hye wo dey ring no wo kwa wo mpna wo nti e ko hye mabufuo anadwo no ka se me ma ne nye dey enda fie ho nti e ko ye sa no e ko ya kasa anadwo no mu e ma fie ofo ka se ma anya de se me de me oba no phone frɛ bema no na me so me ni fie se me ni fie kura me ba na bibia si fie a me a me ni fie no me ni nipa ebedi ka busa me say eye dey nti me right say me de oba no phone ye dey e frɛ bema no if say me ye dey eno no if you phone nyina ma me blame oba itu ato ansam kire if you phone nyina nti me ye call kura na ne yemfa me call me ye call Akoma FM o frɛ no a ye o ma ye tu o mu fie no say o kan sam kire o mo say me no mabo no me ni suban nyoma me ye o fie no nti say wuti obi fie na oba ka sa de na wo say wo ye dey wo free fie o enti o mo ka say ada say ye ntie ho ase na say de bia ntokwa dia me ni pa me betena fie nti sa dia me fa me bag na me nye dey me nkɔpɛ dan
Nti wo pa che se sam man no na oye wo yere empena. Ne mpena pa nyanchen. Oh phone call no nti na ma wo dwene sa no ana say wo am fidi gado. Upon phone calls kwa mi hu no physical my mind be ka kire me say. Me yejimifo. I'm say Akoma FM. Okay sabe e bi oso ye jimifo se wo ka se wo yere afa wachi ana wo ye jimifo nti no wa fa wo yere. Me ehunu. Wo se me yejimifo me wo yere wo ba bi kire say. Me yere say wo de me nsa abre me. Me yere say wo de me nsa abre me. Nti obetumi na be da dan na me ne ba ne ye dey ewo mu no. Ti ekoye entokwa wo the same station ayi nyina ye dey ye wo. Ah, when a man with the same station. Yeah, me say me wo high school junction and no hono ma ono wo oluduko magazine side hono mo oludu. Okay. Papa nyi no edi matempa. Papa penny 60 years. Akoma FM. Man ni betumi awo me, obetumi awo wo ba no. 60 years. 60 years. And I was so yere ne twem. Na yere ne twempena. Wo yira kwasu aje. One ne twempena. Aje what hey. Me na me ka kire wo. Ubusa empena 60 years. Oh, wo ja wo ho akwafa 60 years. Me say ma me busa high school junction ma obi busa me say. Ada be ma ho awu ana. Make no. Yeah. And we catch us a bema de onwu. And my mind catch him say wotumi twi ni pa nti no ba ne so open no. Man so wotumi twi wo yere. Wotumi twi oba ne tumi ma ne je. Etiji se wuo na betete oni ni ntem. Waka kire o. Oka kire me pen. Anya nchen. Man ne se ji se wuo na betete oni ni ntem. Akoma FM. Na ma wo so pressure no. E wo soro. Ti man ne kan man kan we. Be catch him say the way nso to a form for no so better my former side den on the man twin pra 2 years is that man no sole onyame board be mame on the man twin pra 2 on the man ejai akosa ko family meme ba na hotel me to akere na busuafo ne omamu abroche nya bibia nti o akora ne da acha ye prama ye ba no ntia ada se wakofa be ma be hye dem ho apamo ba kodo bi dem edan na ode be ma be hye mo han ya na se una han ya ba se pacho edan me han be ba se fa no se asemi Akoma FM me worry no mama me access say metumi ne na be dey abetena sa edam ho nti sa dan ne ye hwan mo dan be ba se dan nipa ni akwa me ba se okoso mo no mo de okoso mo no mo de dan ne ye dey e de ama na me worry no mo ye se ni nyina be dey ye betenam okay sa dan na me omo ka se ntokwa ba mu na yenye yi na me twe me ho se bebeka wo ne akola no na wa tumi aja wo ye oba ni nti watumi ateki care for akola no wa pa mu akwa kodo bi dem de be ma be hye dem o mani high school junction nyina on panifo nyina friend si friend si usi wa pan si say yes o si friend si usi esusi yes na tama no ne wo na wo ko wa ha na se dia akoso Akoma FM na no yi na nim se fiu na ni se fiu asanya anyo no be me bi na te a wo mu di komo no ye fita akoso ye fita hu mo hwa na phone ma me ye fita esiwusi yes ye friend si usi en wo tumi ni wo yere en wo no be ka cho say otumi twi wo yere che papa se be no ema sabio una ma no afele kire say onyonko drivers ana obi hye wasa da obe ma wu ana obi sa kasa word na ma wusunsum aka me down drivers nso do mo de besra all this even Akoma FM abranti ete say wona akwakura sisi yes ajo yire eni ese ne na nya adwuma no ma ne koye de ma ko dane ntokwa e wo kwan fifi ahomache ma yi tu car e be frɛ obey e de me ma ne be fa ne tena ka mu no mo ba squad police station be report to say ma bonile sorry na mo jaya wade ana na mo ware no de mensa na breme no de mensa na me bible ni bibia breme no ka che me say no nya de san ye dey abreme ma na busuafo nyina nim sa ware ne ye dey ye jai me say ebra wo chese wo yire ni be ma no esusi Akoma FM mo start impratwe na mo jaya wade ana na wade ni wom na onya fa me bibia mensa ne mbra yi ne breme na no ni esusi ni date okay enti akoya akakasa na wo ne man no oyi nanim ama obi ahu se one man na etwempena no na ode me nyoma nyina ye dey ebreme e lockdown nim okay na ode me nsa breme na me bibia breme se wontumi nye dey enware me bie okay na me ye dey so ti me mama je no ode breme Tuesday Wednesday me de gukam ade ko ni krom a jere so ho me ko to abusua na me kire abusua fo se me ba ji ni fie enti oba na be si a chemi ntumi ntena wo na wa ka se ade na wa be boy amane ti me ko to ma me na ma me ka kire me se ma ko me den
ne ba no so Akoma de se Nyankopon se me de a me nsa be dey ebeka na me da na se enti di be ye week samachi bai di be ye week ana me ama konta oyo ne nua be mo do mu efre me so hwewa enye wani a enti me kope bo sa 10 million ye fa kokro bi de se kwa me nim ba bi e wo se kwa na ye nkodu nsini ho na hwewa enye wani a na me se me nya bo sa 10 million if say me ba school fees kwa da ho a me nya dey me ntua na me kope bo sa 10 million mun ko hwehwem de ya Akosu na one mine no twempra no why na kai aya Akosu ni nua be ma Akoma FM ma wodo mu ena me se minya ti me ka se minya no na che se oba no sori a sabi o ye hu ye ho nya se hu ye hu oba gina ha obetumi abesa me ho akotra man ni kan ma bosiri hehe otima ni ka front na se na good as board so no obosiri hehe Akoma man ne so ba o nim bi ho 87.9 menyama di dede wose bo nyana de dede ne ba su awonte eno no wo bon wo kan ma na wo na no na o bon ne kan pen driver o bon ne kan mo bie sound no ma na ma bonte kura o tenwuma obo enyum ban menyama di dede enyum ban menyama di dede me ba su amente ayaka Akoma FM yes na che se esa na ho ya sai ohome ne kura nya dai esi so ebi o bitumi wada kura na obomodi ada no bitumi nyane o se be hwese afi ne yesi na Africa ma wo kofi agwongonza for doso detectives be hwese afi ne yesi na wo ye dai wo kofi ti ekoyesa na ehame pa nti ma me ka che ne se wo de wo ne man ne be twempra ja me ba ne life ma no na de oni ne nye dai en twempra no wo de wo kwa ja kura no ho wo be ba no wa ye dai wada wo ni ba bia wo ye dai wo koye wa pamu akwa de obi dem de man na be da wo dem ho ama wo ba na 13 is that 13 years edo bi dem right now I mean no kasa Akoma FM ti me friend ni ma me na wo kan o so mo wa bro cha me nja na asem ka me nja ma asem ka no ma me fo yin ene nyina isi nkunya se bia kasa na ye de aba ti enya abotre ne enye de yenka se de di asomdwe be de ebeba se bia na mo se enye wabusu ani no mo na so bibia no umu o mo ti ma me panya se bia o me ware we try print ticket from London ebetin me ware ani na ma me ne pam asem on fa buo ma me ne one say your friend ayi say bietum say ma me betumi from London aka asem na esi nyina kire on fa buo pa de ani die on fa ma me no okay ti ma me so hwe sin ni de ko Akoma FM waja asem ti ma me ko ma me go ahead say mpanyifo nsin kunya emdra no ka bibi say me so ma bi ska bre me ba me bona ko homa mpanyifo say anza na pe wasem ye no bona ko homa ko pem say mpanyifo bi she be go aware no okay bisa mitumi di 2 million buy say je udi ni ne e ma ne sa me de foforo be dey e be ba o pe wasem ye dey e yi ntia me the first buy I say me ye dua wanye wan fi me kra second one sa buy wan fi me kra bra wade nsa ne buy no yes something for say entra say engu no mu mo nkro ngu no engu no nti engu isa engu sa the third one eno ka chem say ne mpana Akoma FM aya Akosu ote wose ne mpana ebeble niska to ka nam so se on plan bebre niska da me frame am na me bona mane se asem na mo kan ye no se be me de ose ayoyo ma ye de wose me ye de me ye bia na oba ne se ne mpana be de ebe ma niska okay e ma me kwa ka se ne sa dia me ba ne de me wo bia no me fa nye de embo akura no ti week bia me de akura sika ye de akwa akoma no se si ana akura na no wo kan asem a wo kan jejeje no opon man ya wo ne twempa tu ye wo ne man ne jai ono wana twempa oni esiusi mate ne no aya driver ni ameka 60 years okay oni ne twempa oni ne jai okay Akoma FM Akoma FM how ha me waware ma me pacho me no obi na tisisi ai enti me ha me oba na wode nyinsem ba ya na no wa no na me pacho da bi na che so oba bi de nyinsem bre me ni obi anyinsan ye sabi so oba ope wasem ya na wo su kunu ha adwen ya sabi oba ne ba ne busa sa how many years ni ne ye ba no 2 years so no oba open ya ka so ka che so oba fa na ba ma me anata mu se oba na me kunu aye dai aba ni embusa me kunu se ya mpa se nyinsen no ukunu ye dai e dia busa se oba no up to now wasifie obiem oba bi ansifie ho na hwese me makobo modi ato Akoma FM e de besi dem se ye ntena so wo se me ni obi twempra wo even efie yetim opposite madao odim boom bejina akunya no so bubu akunya no se me ni obi twempana wa se akunya no
eso asema wo kasa me kwatwe plan umfa wani hu obi a oh na se na lady na wo hwe nani so no se lady ni hu se wo twe plan na nko obe boy ra mane lady na wo kasa mini obi mini lady bi anko mini obi anko ono obi anko se bi mantem de as a driver de wo se show love and as wo sre che nipa ese adwuma nipa hu adwuma na wo ye de nipa bi a wo so sre che nipa hu adwuma na wo ye by my wife you oni Akoma FM Unity Youth Club e wa tonsu obai fa pictures mini ho e di picture obi a wa we o hye ne wedding ring a ye ni kokuo ye ni na gina wo twa picture se mempana e koye san kanipa na wa we kura ye dey egu me so ye ko program ne wo na ekọ se de onko kasa me de oba fufuro bi na ye dey akọ even e kuo na mama me fere me jaye se me ne o mo mbai wo mu nyina etwempana ba de wo pema hu a wo so nya abotre na wo hwa nyoma bi sai fa wani hu ma mema na fo nka kira wo sai 87.9 ukunu yesi me oponi nyina mu no de wo ye no me mani hu yi Akoma FM me say ya o tumi kwatena ka nim wo de na gu dashboard so mine ne ba ya bedu fie ho e be wura dem ho e be wura dem dai be mu akosu dem ho na me ba da bonten akos Ako no kre Ako me pacho waje no je ne nsa wie ye na chi na me no obi to asem na wo ka no onka ne yie esan se wo boa de wo ka ne nyina me se wo boa se me makotena obi kan asesa dashboard me na ya gu dashboard so na nipa ne bonyom a me ko ewu na wo de asem no ba ye no na de asem ni chiri ye eko ko won na de asem ni chiri se me na ko ba adwament asem pe ni biem on na de sa asem ni ko station ho nyina ko ne na moye enu nti na me de asem ni ba me sisu dua se asem na aba ha no me mpeso oba fire obi ana so oba fire obi aka kire onipa kro se na yire ni me biem no wa baje won nsako e de nti na wo ba me fie ni obi akoko se enipa no me mpena no ahomache amada no me ma me okoka kire o mo se me ma obi abeche no na wo bra ne basika homa chitiri wo kloko no me pa cho ye bra ye basika me ba ebra me ye bebisa ho ebra why no man ne beche wo eya esiusi no ne mbra eya den no man ne beche wo me pa cho ahomache Akoma FM tina me ma tuka me ba adwuma na man ne so abeda ho a wasore odu junction ne so ti me pa na me say enti eja sabio me ne uni asembia nanti se wo papa panyi be sister ye se nkola akura ntama ade asi ntama wo panyi na wo siesie ye dey e de maye na nya wo na okoye ina oka kire me say anti eja okowro ho na wo nana akosu ye wo ba wo nana girl kura so da dem ho na wo ro ho no mu hu ade jema eye wo se nya akura ni nti na wo ko na oba ni nti na wo ye dey oba opasam be pasam opasam sian Akoma FM sabre no oba ne de wo sabre wa no fan sabre but hon na kala kasa ni wo no de nsana ba na ensan ne mai na ensan ne mai kan no kra kire me na ensan no tama one mai no date remember say one ni start ensan no de me ensan ye dey e be me lockdown ni da bi ebra wo ko hunu man na hemra kye wo free 4 am wo free akoso ya ho pia wo ko bi no asam no na mpese me ho say na man wo yire de won sabre wa na mai no fa me ensan bre me no fa won sabre akoso ya ma ko me pacho wa je ne nsa wona ne ko ye nyina no no wa je ne nsa be say di 3 days e no no de me nsa ye dey me pacho wa boa de ba o di 3 days e no de me nsa ye dey e bae to de me nsa bae no e na me do station na mine ka kire me say say we re say we de won nsa brew e na ho na mine nya si ni pi so we re say we de won nsa brew enti so ni uni hwe ye biem enti dem ho metumi abeda ho de me pe bia okay yi dancing crane ba ma yes one fa ba ne kwankwa da wono ne dem yes wo say nya hu bosu ba da o ba dem enti one na kwa ya kasa e ma papa no ka kire me say me yejimifo e bi say me yejimifo kire say me wo yira me ni yire eni ba enso ori wo yira Akoma FM me ni yire ni ba ti me mama ka kire say yire de me ni bi e say yire no ma na hu na de jam ti yire de me ni bi ba me ba de metumi a kire say ye dey emi moja e kwa ya kasa eye 2001 Akoma December 87.9 na 70 ahomache oba be man ni two car e be fra coast etina ke mo mba square police station be report ba me ma fa ne say ya asem bia e na jama yi mani am ye madwuma eye Sunday ye wura 20
2020 kwasiada sa first Sunday me da dem na police beti police me punu gwangwan me pay police ya beche me the call police station Akoma FM ono ohu no na wo hye wedding ring o se open happen no ko die o kan police station ma police ni kwa ma me aware say o se me yejimi si ade ni ka chem se me yejimi fo adan ko treme sabo man no if say me yejimi fo se me ko treme sabo man no if say ni kwa se ka me treme sa ye dey ebo no if say oba no wan tiska kwa nware na no wo se won pewa adan wunja na nkopɛ oba foforo na ne nto avla bone so enti esu si to me catch a police fan so no hu we yere no no wedding ring no say the penalty ase no no ko die e ya Asukwa police station CID ni na Asukwa police station wo twa ntro mu so we yere so me ntwa ntro enya wadi jan ya better person ogun ani mu Akoma FM ema police station wo say me ma me mo bai e pe number mine number me afre mine no na ka wo de ombrani enselvo you know police station ni mbe me e bi to be chem kwasi ada ho mache obai so ni mine number e ye osiusi no ni me number o ma me dem e ma tam no me du me ma me bedu ye na o de number ne ma me mo no na che say tam apan wo se me dem ma de ye de eche o ka che osiusi so onye me 5 million osiusi je me 5 million say na be me free Asukwa police station seriously o je me 5 million wo se won te so couple ba me wife na fa na ni anto se sabio e bada ye ntem ana se sabio kula me na Akoma FM so ne sade ne be kire me dan se dan we me na me dan ye be kire me na me bo se sabre no so na won ne we yire nya ya se mu nyina mo da dan ba ko mu ntifie ba ko me pa cho o na ye ko me ye ko legal age no ye ko legal age ananka ye pe se setre issue no ana mo ka se sia no enti ase ni mu ntem no e wo se mu te mo ho e wo se mu te mo ho se de ba weti aka ne ye ka e ba na ye dey ayeye enti ma separate kakra yes ma me ko ha dan e no no so te ba bia if you wanna ne ye wo no no te wona me so ma ko ba na ware ne ngui ya ba na me ahon de me ka na ware ne gwa na ngui ye ohon na ni yes ohon na ni ye ka asem no na ntokwa ne wo ho no e na ye ko illegal age no ne ware ne ngui mo ko illegal age na ware ne ngui ohon na ma man ne kura okodi man for na tem enti mo ko illegal age no okodi man na tem odi man na tem man ne ka se mo ko fa lawyer akosia ya ka no kure ebrebe na start ni esi usi twempra akome pa cho be ma no ekọ ya obeje ne nsa no nsa na wo ka ho asa nya me na me de ma no ebro bo mi ntina me ko fa nsa ne blend wo mi fie nya me na me de ko ni fie be ma no obo pa me pa cho sa akasa ne ba ye yidie tem bi obeba fie wo bia na ode abufuo na eba we gusa masam kura wo twa me ni so se wakasa me ho na ma mfi no kura wo bo me enu nti no obegusa me se me na se me ne sam na ode ko dwale we enu wo twa me ni so nti sa akasa ni na ma me mo ka che ne se sa de a ma wa frifie wo won pese obeba wa ma wa te se won me be ku mo ma entokwa ne chance na mu na mikunu no wa ha dan na to wa dada na minim na safo ane sen dem enti no oba bi na ti mo enti no wa ha dan na safo ane sen dem no onyankoi entokwa ne ba ya no go sesa ne ne ma wadi tu ye sa da no me twa ne se kan na mba wo bo mani so wa aduane ana me ka ase na me ka fufuo ene wo bo mani so akasa mo ma mfi no ti me fa chance se me de be bo na menua ba ma wo fufuo ne je to oje ya na wo ko dwale no api paka na wo ko dwale valanda so akwa na mtoye na se kan ni twa ne nsem ti asem na wo kan no kura ni mo nka no kura se nya me ne na te ho ti sem nya me no na te ho na wo kọ na wo ahomachi no obi akoko na so obi abechiwa edi antina be ka che me se papa no so obechi no papa no so obechi me sa atem na mikunu na me na jai eti na ya me mpra no no a wone ne kon ya nya me na me ko so ne nsa me nim ne fie up to now a wode atu besi ne ma ko me pese wo busa se me fie wo wode na ni hu me wan fie de eda na wa ko mikunu ko ha ya na watimu no wa mfa na ni ahu me se me baabi ana ma nkyere wo bia so me nim asem ne hu bibia eti mo mfa me di mmam se achia no nim ho me nim ho hwe eti ma ko me ba asem no kura me maniam di ko sua bai Ashambot me bag. You go na me re. Ashami bag me di ko sua ba hu se wo hu manim. Sam na msi amache. Okay, brother me bo. E brother na be ma me kasa wo twe ye ne ho aduabo na abebo na. No, so on ka no kura se no abaje ne nsa ko police station min manim ho bi. Man ka je obi asa wanyem ne phone. Won se wo ka o se wo bo no. Wo kwa bo obi no a che na minim wo hwe a. Adanti na ade me din bam. Me ko ba bi na se mehia obi a me fiti an ma akobo no.
adenti no odi medin ban sa me na medin ko mi fie se wo meche no e sha se a obobo nkrofo ma nkrofo sa be ka chem se wo se me ne me ba munim obi a friend Kofi why driver like Kofi driver munim no me pa chan why why Kofi driver ye driver ne o station ene ne adwuma wa ne adwuma wonim wa na wonim oyere wonim ye nyimi ni nyina wonim mu mienu nyina me pa chan ji number we na frɛ ma me wate ene ye pasam no no kra ya no wa ba ma me enti me ba che wo o sa asem ne ya ka no wo bi afrɛ so wonimu ye friend Kofi driver ai wono na di asem ni ko station wonti a afrɛ so wonimu mo wo di asem no ko hin wo di ko ho no yi ho no sa station na wo load taxi station wo no mo wo di ko say me ko fa na chi a me ne sa papa ne twem pena no sa tam so no wa wale no wa beje wo nsa ko ana ne papa ne ko ye no wo di nsa ne ko ma be ma ne brebe na wo hia esusi me pa cho sa tam na me ne mi kunu nti wo biem no wo tu afi wa beje ne nsa 7.9 wo di nsa ne ko ma be ma ne se be me wo bro me dodo ya beba ne ho be ma wo bro ma da ko bebo no wani bo why na be wa wonu agya wa kofa foforo enti de make ne say wo de nsa ne ko ma wo kuro se be ma wo bo me dodo wo pe ma dodo me ntumi nwade wo biem edi se ya nsa na akohie me pa cho enu achi ansa na mi hia papa no na me ton mi nsuo na ka bo me so aben e na me di hia papa no me pa cho ho de na be busumi mienu kura ba ansa mi be hia papa no ti mo me pa cho enti anu de mo nka se na woni me na ti ho na se nya me ne me ti ho me de me ba obo sa ta no wa je ne nsa koma awade abusumi mienu eno dia na me ni wo waje ne nsa ko because ensa no waje ye na awale ni agu be afi ansa no be sa che nsa no ene bi no ya de me kire no wa na be afi ansa no be je ne nsa waje awade abusumi mienu ti ma me ba cho sa atam dia na afi kura twem ansa no waje ne nsa de ko no ne menti ho ana awale na wo ka se me ma me so wo mama akohoma no wo ne metie no me ba ho ya baba ko ma bonus wo de fan kwa Akoma FM na ma jotu bibia wa ha me refi bibia sa 3p garlic mixture masanja tum adro me sra wada masanka bi wate ye natural garlic ne de waka ho ene de mixing ye de vitamin C ne minerals ne woni ma gumu upedro ye natural ye 3p garlic mixture mu obi na da wonu mu ayade wonu ane ne tonkwanta mo bepai enu ti dane ba misia ba kwalena ke ba pedant ne angelos friend 0248 928824 0248 928824 nama wo sanga be fine mojadro the finest about tonic of the year mase ajetuma nunum bi na Akoma FM menstrual disorder bi afiti crisis so ye won ya 3p wakoma ne bo gingim chese moja ni ntumi pompe kwa akoma no won ya 3p 3 won ya grow fine mojadro ye grow fine yo grow fine grow fine mojadro Dr. grow fine wadi kokko na ye grow fine ani tu ni numbi na already anya fe na nyini ye ne ya tokom be ma ya tokom oba ya tokom Mr. Bakolina Keba Asham smart ebo say Fred Mense ba pedan pure leaf chemical near basho BMO me pa chabo madiana friend 0244 596532 0244 596532 pakum capsules abadom Ghana me ya baba baby sasia sanya bia no wotumi pem akosia sia wotumi pem no wotumi pem no 60 years se wajaya wadio wonya ya wadio onkofa bema wonya 60 years ate se wutumi nya ne wadwuma ye enti pakum ogi adan ye baba be chebi ade amatase drabes ya womo ewo ene fa high santase ho na che se bibia tumi ya kama ono na jenika fortune so ma no bomodia na yusubi na entumi emo vent capsules abo prostrate yade no eno so wodwe so twem yade a wode no medfagin capsules abo ma bojade afrisane ye acute pains woda na dwa wutumi na arthritis wo ya agudi for mani agudi for mema wo ya medfagin akokra ni abrewa no mo a wo mo ko jogging rocket clinic limited wo kuma say alababo abu station on School house the nitwan mo friend yan 0248 88 5040 0248 88 5040 Charistic Ventures ye desire mission in the G capsules no aba we ya bema sansa gu bema ho se prekese na ekuratie gu bema ho we ya ban sa gu bema na ekuratie gu bema wo ju ho ba bia wotumi sempa enye wanya akono bema de enya akono oba de enya akono enem nsan ya de na atmosphere aso se adokoro mu ate se de akokora adokora be mo de ye desire mission in the G capsules no ye wo de mission ba nem G capsules no nti wo hwie desire mission 3 capsules no a no
wafa G capsules na mienu na de anom ekodu ni padua mu nam nsan yade ha wo ba ha ba ma ne nyina be free ho Zahara man capsules nso ene esisimoden edro no be ma obeso sisimu yade ha ma free mu eyi yade ne amu aye mmere ne nyina free ho a na wutumi gina so se be ma eye Zahara man capsules ne be mai bomade ne no be oba anom oto agiso oto akoma ne kuna na be ma wona ne tie hidi ba me malaria fever typhoid diabetes edro no eno no enu ti sanka Zahara enu Zahara mission ne G capsules Zahara man capsules and afa hindi Akoma FM chemical any pharmacy herbal shop biemu enye na freyen e was 0246 348334 0246 348334 na 0248 569335 0248 569335 84 ye try ye ho aba na eno no obi kan ye wase the butter of the butter agro yi beso ne afen ye bewura mu akoso ya wose wogya ya wade ne nyase yansa akofa usi ye twa ho aba middle na den na wote ho ene wasewa ene ebrai ekosro ebepese sababo na semi na atofa yintipo de brother iba na yato sempa na fi yato sofo sewa na de brother iba de pa na peso ye ma ja de ba ko me se na be defo na o ha de ne to sempa ma cho me se me hu me ba mo ma kwa bia fa na me dia kwa ma wo nte ana me kunu no wan hwe me so okay. Ora wase na plan o ko bit me dia Akoma no na afi so ukunu ba ne no likunu o nhwe o wanu ye nsi ntam chawa nya kwa bae ta mo ni bi ene bi si aka me bi na me ya ko pe ni bi me brele si wa so aka no so no ten dia mi ti mi fa ne ma ten dia papa nya me ko ten dia mi ti ni mi no pre ten ko e pa wo mo me ne baba ye papa me se no se we nya bi apo mi ti so fe mi bu mi bi a me fa kra ne me ko ya me kwa petre isa ke dia me mane ya kala kasi ano pa ya ko nganya ko 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 boss ya na prayer se wale na ma bo dia so ko ma cha se ye de ma bo dia so ko sabe be ma ne ti awo wa me de na mo dia me kunu ene so wona ne kasa so for this na me tie se mpo ka woni skara chichire free power me kunu be na ma ya lefo se do be si afa kana me wa sa me be ba ha me kunu ada ne ne se me da wo mpa so e de me fa ka ko de mpo sa wo de mo ne ma e de na me chusu ka da ba ya se me mo da ba ba ko ke me se me chusu ka da me ba merci. Okay, I think the case beto ato a dey waiting say dey kan na say wagye ato say o ka say onye dia na ka wagye ato say obeye na mo bebi na enu nto odi pa mi da ka probesende na akola no so say dey o kan ni time dia no betu na ba but say ye na ka say wa situation no betu nya ba ka no so ye na ono so adwumanti aha nti mi ni kan kwa ni kwa ke to aka say ya shimsho agra isi mama chi pom na ko bi duja ni fiti le fo traffic pe ni bi se ko kan ni ba be e bira abi abi betu fo ni se wagye ato so be ya ehira wo sabi yare na ba na abrabum ko ni bi no obiara no a woni se sabi wa anamo wutu no obi hia ko hia ko na mo ko free ma na ato ye ne ba ne se ya na ho ya bebre wo du be be da ya ma ya pa ba ti be be se won se yes bia no omoni ni mu se kakaba onsima obeye asedi bi asesa wo yesi na onyame so fi mu hirawo enya kwa onyame hirawo ye to so ni no se
yet 10 years on a bit to the other. As one dear Obafin as a chance that they don't know for wounds in the situation. Now, Brampona said, "Was about your business on it, may penna, and answer the pan on it, and the papa on it, because the papa meanings on it, and it's a new apprentice. You can so I catch them so I papa and every minute. But I said, Miss Sandra, me baiska, menene kasana, banning beside the first time, baby, some at the end, then I'm sending 50 cities. Maa Akos, into answer, and my many friends and my friend from Akos decided to make print me sharp, and I'm so mommy, I didn't know my hair, and I'll probably one of our one and Yapan at the Casa, and I'm not crying quite, and I'm Yapan and Casa. So I can make good matter, and I'm new this one, mamma, and basin. So for little crime, ability to basin and make banana Casa. So, see, I'm the man, nipa me no ma ma so fra na wo titi me di na tem ana me ya no se wa na nka se no to so se ni na wa tense ma sa na so ko pa to se bia me pai wo me fra wa ma no ko ma mi ti ana ta ma se me ni mu no na ka se ma mi so se no aka me no na ka sa wo de pa cho so fo wa wo se fi ni kure o fra yin na ka sa de so fra mi no so na be fra mi o fra na me se mi ni wa but say what they all can get but the future we to say in a report to us what feel ni paradigm my friend yeah what they fit to the said it's over from that go feel as a cancer from now you do for say one has or baby no say ya nipa no na na what feel na good na tema ya wo ma ha me ya me kasa che TV so for me te what me na me pa cha me na bet me ba say nipa ma me no so for me ka I'm saying only minute there you want never na answer we really want problem there oba you proof only more problem go ade bia ukiri baba kwa je bia no se nyame ya ro tia we ka set ya and the possibility of ka set ya ha e to wo mo na ye ye tu for say ye ye tu abanta for bata wo ko ye sa na wa na ko papa am wo hu ba wa me wa wo ba ka se bia se ntina ye tu for sa but wo fi so bi ma sha wo so na ko nsa kwa wa na wo ko di from ni di o ma ta bia ye ye ka wo bia e wo so ye le ka se di se ni ha wo bia ke friend ko ma nti sa ye be so be ya ma ya tu ni aboa ye ana ja fo ha so bi be ka di bia we the kakra me kan so for the area kan so my vida my vida asam na esi wo kan so e na ma we ni na aba ni obi ani so obi e ko be na o ne bia ni so nko hia ko hia bata ko hia no etumi ba do bia enti me the kakra me ka cho se ni dru still ya ono so otumi ka kan ni first and na akwa fa na do nti e yesa kase bi wo na o be kan se fun say ma so to the bine ba me yo ba to the bine ba ni easy na oso wa ko kakra no wa kai se ne tebia ni mu a wo mu no eno so e ma na e kosa adi nti ne sere wa eno so bible say ni fam ma sa what I say we ma do there say ba sa no I don't remember that we do dynamic commercial show overseas. Ultra far radio, Sunyani Tachima, go so say, friend 0540311311, 0540311311, 21st clinic, Abajoso. Afe, yes, I am na a yakon, maybe say I mean yaba, mia me name, Akosia, Ejewa, Messe, would the bear my as young Sakoma no. Edisaya sana wo kwa kwafa esiu simpna ma me pa cho ama me sama na ne de na wono wontim fie ho wono na ba ho be jinsa no ko ya be afimu no no wo se me ne obi wo ho me ne obi wo ho no so no no wo be jinsa no ko be sa afi ansa no wo be ka sa ansensem no etu ono na ni nipa no abekun wo na de be ma ne sa me pa cho no wo be jin wo bi fie wo de sa wo na kwaje ne sa anti Akos me pa cho me hu se oye sa de no na ensa no e wo ono no honom eye na busuafo e o ma no 87.9 ebe hu se wato snap mbecha wari ase minya wari o wato snap dadem eto ma me ba obebu sansa na snap we wo de kwa hin Akoma FM eto wo no de ensa eyi ne bre me say
sesi ano ntumi nye dey enware bie dey ebiem na me ni nya yo before snap no na dada bem edan me ne utim opua na dan ne snap bia na dan mu snap ne na dan kan okura wa hu dan ka bibia me ba na snap ne dada bem Maa Akos wo ka se ma wi na ye froka wa to pro na wo bo me antopa ne ba ye en wo kan mo an kan okura se kan okura u se ni nua odi na chia wo ne da bem u bu so ma me asabi o wo ba na se ma me no asam na wo kan nya no okura ti kan ye okay me bo akosi akoto snap na wan to snap ma me pa cha wo ka so wo jene nsanti na ko to snap na sa dan na yatimu ni mu brebe no ka so wo jene nsa me pa cha wo ni me ko ya wo sesa ne niema ko ya chi a ye ka asam na amaka no ene wo so wo jene nsa enti ansa no de tambia wo de tatam sa wo jena me se me de bebele no na enye be makọ ya nso na ekọ dwato akọ asori ma ye frem se nkesi yesi awade no amaka ni nyina no na konkon ho se asem na amaka ansa na wo ba beje ne nsa tobo asem ye oba tobo asem say de mi bisa ne say be makọ no a otutu ne nai pampan se fa me nsama me no me pese me gya awade no enye de same man nso na kwa asori se nko mo trase ne esi Akoma efe me pa chan se be man kwa no one na ka say like obron to won ware biem I to kwa ne badi a ne wo bo me no me ka che ni prince me nwale ni biem okay etu to snap na wan to snap me pa cho snap no ka so wo je ne nsa ne na me kotoye na me chese be ma wono di ko dwato wa say ye me sai anye bia no de anya hwe ye ntena no wo si dan san ka say openensa saata mo no na ya ka wi a me ka say me mpenenti no wo so wo je ne nsa enti saata mo no ka so wo je ne nsa no me catch ono aka chenza me ko fra me ma me na me ne mla na me fa ne nsamele no me ma me ba ye na ma me se wono de ontimi ni akire ma ye fa nsane nkwanka ye be se ye besiesie eno onzo se wo mpene ma ye nsiesie bie na me se a me so me mpa biem enti won ko me de ne nsa be bre na ma me gya ne kwa ma me ne ko ye okay to ne papa ba fie be busamu that day no no be je nsane de ko enti tama wo ne de na me nsa bia ni wo edi ne si ya ma wo je wonsa Maa Akos asema wo kan sabi o me ba ye no nya me be dru gate am se mpacho Mensa. Sabi me name papa ene me master wo che meduma ne koye mo kwa na mo tiri mo adwene ne sai me koye se me maame a wo me e ba wanim u ka che me maame wo me se nyansa sam ben na me maame ti wo no maame bi ko ye wo ba no e ka che me se nyansa sam ben na wo me man ka bibia nchira wo maame sa man ka sa nti mfa me so ka ni dukura me nka sa ben na wo me maame ti man ka sa nchira e maame fa ne bag twi fa so ba me papa de o te asem no ba panyi be ma wo fie no o te asem on fa nya asem jesu otwentwen so ansa na papa na ye dey aba ti me ba me ne papa nyina na ye dey e bae na papa ne bae no so o e ye dey na asi woni me ba ne ye dey entem na so akasakasa na ye dey aba na papa ne so o aware de akwa mpanyi fo kwa be hento kwa ye dey ye ko enti badam ntem nya abotre na monye dey mon tena papa ne kwa no asi o papa jai na me wale bi da be na ye fi na me fa unsambrel asa wono ka chen papa no me se man kasa me cheche mu che papa na papa ne se da be na papa no me tiasia me ya kana me se da ya tena so asem ne de me ntimi nwale bi ana wo ka tira me se asem na me kan ne nwale dia me je me ana me se won ko me de babra no asorifo akwa amaka o se ka woso wonware we yamba o sign the papa for frata aba se wo mo meka woso chinchira ware de na esa fame nsama ana me se won ko me de babra no ntia ho na ebro ni ba mu no sunsun me na ma me ko fa ne ne ma bre no enti manka sese ana ne ma me de no so no ebro a me ba ya no en wo so ebro na ne ma me te ba me fie won mo wo ko mi kro mo me ne tena ye en to kwa ne ba ya de ne abufuo ba da bia wo bo me me ne tena be 10 years we busa ne say mateme nsa bonida da be na abo no there was last a year okay Akoma 87.9 there was soap ne sa kind of a year na me Kenya be talk be go bosome e betu me dware semina na bosome me nto semina ba ko be ton be nti me ba na woti wadu ase and me say oh me srew na kasa wo mu na so bu aye dey kasa wo ba me man fa bufu ne be busa wo me pe so ba dey 87.9 semina ye dey Akoma efe wo kan say anti kame so no me so me fi you be line tuma amafo dia da kan say na so one kan say wo ba ya na wo ya kan na budam wo no we na so me ya aduan na so me fi wo
Waba was seminar na egu dem o. Se seminar na egu dem ha no wai. Wo kra wo say mama ye ma ye nipa boni. Mama, seminar na boni ka say ba me wa antia me wa kasa me ho. Seminar na egu dem no wai ebuo. Wa fi me kra say me ye nipa na me ba me be sa me ho. Aba wura dem. Me ba ya me busa say seminar na wai. Na chi say wote wadurase a oka fufu. There was offer say kan ya odi yi banchi no. Oto ye no. Akoma FM. Akoma FM. Wo bisa anu anu o ma kan so. Me busa na, wo busa me na me ma se kan so. Ana sumbo ni ba na nsuo ni fia hia gu. Me ba ya na atam se kan. Wo busa me a. Obus nipa ofie. Nipa ofie ho. Ma me wo ni se nipa ofie. Nipa ofie ho. Nipa ofie ho. Nipa ofie kan ayi na asem na no ato se kan twa. Oto se kan no. Na me chia me ho na wo me nsa. Me mark ni no wi. Mark ni ni. Me bidi pa. Ti ma ko share bufu ma me ye dey. Metene mensa o na metene mensa de ye dey e de bo me ka jo ho ma bo wa ma blenya me enti since am worry 10 years ni na sada no kwa na ache hu sada na nya sada no kwa na nya sada no kwa but me so me na nya sada no kwa ba bi se ba ma ba no so oba samina wa yi na oba to sekai yes say oba no crazy na me ka say ubi ni to nipa na no ni je fie ho no there was they see ye no why na wo fufu no obusa na boy ba ko ni no fie friend wo so ansa o ni jan fufu munim ni number me pa cho ye ni mi number ka bo mudi ka mo ni nkomo because no de me menti ase say waba me yire samina no wa mi di bi kwadware na oba no amasekai so yes obusa really oh enti bi ye friend of any and di nkomo ye panu kra wo mo na emom akoso ajewa atiefo ye beba no so ye nto ntwere because was ye hu no be ma wo bro ba pinye I'm telling you nti wo bro wo yire pienye wo bro no me pa cho busa no me mo ento kwa ba ye dia adon dia buso bebe bia obo mani so ma me ha eda ye ama me kwa tire wo mo se ananse na aya me adon dia bufuo bebe fie o se me fa dan ne nkrata wo bo mani so ama me kwensu me koton man koton asada na obebusa me se kan wo bo mani so ana anwumira na o se makwa ba bia ba so wo bo mani so me ba we wo fa bebusa no wo pata sa ntokwa na etwa to obeje agbon na police station asemu ba mu kra na chire na me so wo de me call eno na wo bushafo di wo no me pa cho no mo wo fie obi ena me pata ya me pa cho anu no mo nyina wo ho o mo na pata sama me na wo de wo sama eti ba ko ni mu mo sa de o ka se o starting to kwa yi aye di opie ya anadwo me du fe sa 12 11 ma me du fe sa ma men kasa anya no kwenti me ma wo kasa na ho no nya no ye ntie obusa o mo mo fie me be du fe there was naka 1 minutes to 11 o'clock and I'm free wa be do fee now one ko girl me pa cho me ko fa obi ono ko nim nipa na me fa na me de ne call sa at that time na ye frame me na e be pem sa time we nipa me na unya wo kwa me de ma hu nipa kura one ne na we nipa me de ne call e na nipa no so sabio me pese wo hu se wo kunu me ka no kura kire wonti me sheda no call ba bia wo se nipa ne de wo na ko hu se wo kunu adwuma me nipa ne ye no sei na ye dey oh enti wo de ne call ma me no wo ma ne ko ye adwuma ma me no de me call ma me ko ye adwuma ya me na me ja adwuma no o bi e school no wa fa bi biem o ko ye adwuma no iti me no wo na say adwuma no e dey ene wo di ja ye no we ye dru ba bi a time a wo say wo pie no wo ko fa ma me no call ye no me ko na de ntokwa ne start me ko fa ma me no call ye no ene be du fie sa 1 minutes to 11 no no na ho sa anadwo na ma bufo ba me tell me sa bo no na ho ho na no de oni man na pia ko da girls house oh why na ka che wo oni si usi pia ko da girls house that day oni si usi ko da girls house Akoma FM ma ko me ba asama wa kan nukura nim asama na wa kan nukura nim the man see you say also me can be say me ka say me na me say me 20 me number 22 it is usi ne mfa anadwo na oba ye no but the number frame mine no send you obi san so akodu no so onkodu me ba me frame mine no there was nipa no e ma oba ka che me say nipa ka che me say afi na o mamiti oba wo ne tifie e frɛ wo say o frɛ nyonko be ma no wo say baby e call ye no afi na maka aka madu fie ti o say baby e call ye no sa no ka ne phone yes Sunday si usi ka phone mu na nipa o say si usi na se mine no e yo bia se mine yo bia na me fa betu ya de asecha ka no kura mine yo bia sabi onyamso woni mu upon de ode ye me nyina chi no be na me fie fo wo ha na de mo na pattern tokwa no eti ho aso na asem si ye eti no de ntokwa yi start ye on de ntokwa ni start ye no brebe na si usi beti bi ka kire wo sa wo yire no wo twi ni ma ne ye ne de no yire ye brebe odo ye mbra na odo ba he na
they see na oba ya na 11 o'clock na me ka say eti ho na eto ato aso ba no me pese me hunu ho na eto aso me ba ya na oni osusi pie ye no oni osusi pie ye no eti di ni be 1 month na enyi be 1 month some weeks and o dem nsa ne ye dey ebre me ti na ho na me ne esusi no akoye change of ways I station ho enam obi ka chem say na wo oba na ompe wa ko no esusi ne me ye dey emeda I was station one eti ma station emma o be ma obi na o ti apatana ti bia na bla ya dey ne be ma ye dey ewu ana wante Mama me pacho bianca sa wonu na kokon ne ntokwa me de minim de tia eti wukuru be mangui me pacho de wante me pacho me so fu be na odi no kon wo so me pacho e ho no wo ya bibidro me fa ne ko so fu wo ya bibidro so fu me de ne ko ya ne se me na me ko ho esa me beji abibidro me ko ho se me beji abibidro me master ko asole wo ho no mo de o kire miti bo ko asole wo ho ene wo kire me wo se o ye ho de o mo ji abibidro a e bia se pe bakura na ubenya bi ti me ko ya na me de me ko ka ma asem se da me pa cho ka me beji aduro no obisa me se aduro be na me kire kasa eti me kire mu no se me pe ba me ba na nyini me hu na chintie ho aduro na ka me beji me pa cho me di nka ka kire no se me ko no se me kwa di ebesie bia ti me ba ye di esi ye me ka kire no se papa ne se wono di odi aduro be mu obi a ti se nika no ko ye moja mu hwehwe mu ansa okoye moja mu hwehwemu na se fort bi ani no ho a me so mekwa akoye bi am ye hu se fort bi ani me ho ansa na obede na aduro be ma wodi aduro na menti wo hia ye mienu nyina asem na se no papa dunsini ni se on check wukunu man ka bibia sa ti no ka me se man ka no me pa cho man ka bibia me nyina na kwa ba no onye dunsini man no onye dunsini me pa cho onye dunsini ya so for sa tete ahaba wo dunsini ya Davio, me se wo ya so for me pa cho atiefo nyina tie me de mempe me bisa wo se me se so for ben na wo di wukunu ana me se wo tete ahaba dura wo sa ya asole na won ka se me ko straight na me se me kunu ho nyi ho me nka sa eti wo kwa ide na sofo no me bae no ode me ko na me wa adwuma me se de me wa adwuma me ya e no ofre me se wo sobolo chef kef mo asori bi wo sobolo chef kef ma no hono ma no hono ti me ko na busa ne se ya na he e no so ye ko ka asem ti ndi line so na me jama adwuma ye na me di line so ndi ekodu mine no hono ifri mine no a already aba ha se ko check wo spam se etumi wo a am se ya wo baako me ko check me spam se me wo dia na che se ba na papa na kan sa papa no wa kan ti kanokura papa kan sa papa no wa kan sa wo so le je wo dia duro be ma sese mu mienu nyina obi akoye nhwehwemu nti papa koye wie na so yire so koye bi no obi ankasa no eni ayi bi ansa na me ma wo nti nhwehwemu ne ye dia he wo dia me to aso na me yemrem enti ma ne kan se me nko na me koye dai me ko check me spams no se nhwehwemu ne spams no nyina aye the same me ko check me spams no hwe se me wo na me se se ya sofo kura na sadi we du a se bi wo sofo ntani bu ase kura na ebekata kakra na bebi adi madu ide se sofo ni bisa me ko check me spams bisa ni se ba no enya me ba on kan kire me ba oba me sa na oti atu ka kire me se me na oda me spams ne nko nti na wonwo asembe na obusa e ma me ka kire wo se e ma me ka kire wo se me nya doctor e me ka kire wo se me nya doctor doctor na ye dey ebetumi doctor na betumi a kire enti sada yan ko doctor ho doctor ne ko we no efri be man anase efri obey na me hu se me yire no ye nyina ye ntu wona mo o ka kire me pain say ye nya yo o de ba sofo no ka kire me pain say Akoma FM ko ba bia onya oni me nye de eni ho biem ade na me be bo ne ho ka obi a me no na ko ode me ko ho no na me say ode me ko na me say woni me da me spam sene nko da be oni enko hospital obi a o say obi a oni me ne hwe ye de ade na me ko bode ho ka enu emire be mu na aka asa asem no ade ode me ko man no na say ni ko si sasa woni wo da with ne spam sene mami ye ko papa ne ho na wo say ahwehwemu no asem no ana wo busa me sa asem say die na me papa no so busa wo say wo ye die adwuma ana wo ka cha ne say wutwika ana wo say mo wo ye na akora na nyamfie say na ye say akora ne wo 10 years 10 years mi na papa ne say e bi adwuma wo ye na
wote fa akoni aduane a yedie ni ti no no de o hwe se ke be ye nhwehwemu ansa enti awaliguo ni mu no no se me obepa amacha no no ka cha me se afa di obe me akona me se awale na gudi a ehun hia se me no obekwa akoye nhwehwemu anu obi awade aguo de o se ne anu tanto kwa ni mu no no ka no anu no ka se me akoye nhwehwemu no ana me ka cha ni se da eya ntokwa ni mu no no obeka asase ka cha be ma ne se woni wo da sperms ne nko ma me obusa me se me hu ni sei we se wo ka cha be ma ne Akosia ma ka cha be ma ne se oni ne da sperms ne nko ma me pa cha obusa me na me ka ne sa tia ne pepe obusa me se na sa me hu se awo ne ma no e de na me hu fa me ho na me wone me da me kunu wone me da sperms ne kwa dia se e betimi awo na me so enko eya esasa ne ba entia no no ai entia no no ana waka se ene me se obesa ma yakwa ye sa de ne na me se entokwa na ba ne no obeka kire me sa so obe me yakwa na me se entokwa na aba na enti me nko biem na ba ma waja ne de wosi da no ka ya so obe pa ma cha no ka sa na ka che ho ada sport obe ka che na ba ma no a woni ne da space sa ne ba no waka che ne se mi ray se woni ne da space sa ne ba ntimi ye nko ba bi wano ana me ka kire no wo busa me na me ka kire tu ko sofo no ofre waka che man kan kire no wo ho sofo no man ka we sa waka che wo kru so wo ko sofo me bo na mane se me kwa me ba ya me ka kire wo me kwa akwaje bibiduro me de sa na me kai mami wa mama enti me kwa ya no ene o ma me se me ma wo mla bi mate akosia me ba eti fo me twa me ho aba na so de ade na koduru no ano aye den se wa wo hunu obi obo na ni prepre mu hwe TV ne so na fe eduru ho a na de besie no na nya si me ma akwa the man lifestyle reform health clinic and now we na chia Akoma FM na we at the bar program we so abra lifestyle reform health clinic Dr. Stephen Asiedu me no ba betwetwe nkomo kakra na so say on sorry enko ba bia enka say o twa ho kakra ba ansa na wa ba betwa so ahwe program no empomdu nkomo na ba bedi no enti ehia yie pa na nkomo na bedi befa ho ni ntino mesra say obenya botre atena se kakra be sima kakra bi na yedi nkomo na ewie na obesore kra watimi asore na mema akwaba edeba lifestyle reform health clinic midimbiem at the Dr. Stephen Asiedu amewa lifestyle reform health clinic na lifestyle reform health clinic edumadi Akoma FM nkomo no befa ho ni ntino ma medi kan fa ya number no entuda na choroto ho na impose bibi ni ntina wo sore a wa mese ya number no o fra nkomo bi e wo ho no na yadi kama ya wie bi ni wa yenhwe enti number ni number obe fra fa so no no na medical abobo no 0502 412975 0502 412975 afa bi opeso send WhatsApp message amamia WhatsApp line nso ni no watro so anso ede ato 0208 478686 0208 478686 afi watro number no mienu agu ho no yentwetwe enkomo kakra Dr. Stephen Asiedu lifestyle reform health clinic ye diagnosis before treatment ye jumadi edanso no because ye medically trained from Department of Herbal Medicine KNUST eho enamje mentiti ye free ye Kwame Nkrumah University of Science and Technology Department of Herbal Medicine medically trained enti ya kwa ya faso ye adwuma no bibia edana kwam the entisa no yenka se etisa kwa ya faso ye adwuma no edaso nkonkra tinya se lifestyle reform health clinic de Akoma FM before treatment dia na me pa kire se ni tie wo wanum asem complain be na ode baaye matie ni ye ni manyabotwe so atoto ano na hwehwemu bi e wose ye no se ye lab test na wose ye se ye scan na wose ye twa se ye x-ray na wose ye twa se ye CT scan anase MRI anampo hwehwemu ben physical examination the medically investigation bi e wose ye ne ye hu yare kra eyew ene ne faribai anase de de kobaye no ye beye na afi ye hu ya report ene de de kobaye na ansa na ye de wato adroso entin ye say diagnosis before treatment Akoma FM na lifestyle reform health clinic de ye dwumadi edaso nkra enti na wa de number no ato na ye di nkomo wi ya ofra mepeke na menewo adi nkomo anampo meka sase ya ofra ye bepeke ni wadi nkomo kama na yare ben na ye hwe obi bebisa na ya to di ade bie ni wa ye hwe a yare
ya to di say yare nko de abro ni be kan say sickness and disease ne de lifestyle reform health clinic ya hwe sa yare no enti ebi wa na ye awo na ope awo aye problem a ebi kra wa wo pen but emu atwe ebi na ebi mabium ana say empo de wo moda Akoma FM ana mombra lifestyle reform health clinic ya be nhwehwemu ahu say awo na emba no eye oba na fa no die enti na ma awo no ba eye fibroid enti a ana say wo endometriosis ana wo polycystic ovaries empo ya say utwis no emu na block ana menses no kra na mba yi menses no mflo yi eba sabe aya se bewe o sa ana say ebe bosome de ho na mba ewuma ana aba ewuma na teko say na menses problem ben na wo menses no o menstrual problem oba ye be hwehwemu de nti a wo no o menses no problem na ba ho say impo fibroid nti na mana koyesa ana say endometriosis Akoma FM ana impo hormonal imbalance enti na menses na koyesa menses ehun touch na so dia na say awo ya problem amount and you also kra na dia na nya menses ni ba yie enso woni die nti a awo no ba oba e betwa scan ahu aye hormonal test check up your say be nya wo die nti awo no ba ye de wo ato adosu kama obi wa wo ne ukunu be hia ana ho kan be hia na nsu na ba nsu na e wo say kwakọ amanyi sen aba no eno na e ba be si de na nyi sen no atinyesi oba lifestyle reform health clinic e be wo die nti nsu no etin ba e bi mpo na infection because infection is one of the leading causer ema nsuo Akoma FM ebi akwa affect awode na na efra no service nti nsuo no tumi wura awode na no kwa awode nim na ama nyinsa no atimiesi ti se duhu bibi sa asoba na nsuo no taba abra woni ukunu ahia na honka na ahia bra lifestyle reform health clinic yetimi asobo sa problem yeden info ebi awode de awo no tumi ba ananyinsa ni si enso entimi ngina and I when you can say miscarriage or miscarriage there and there all the problem kwa there ketekete bi abet nya gina the next thing say beba no ye behwe na bibia atinya gina kama na awo na tinya ba na mpo be ma me pacho awo ba enwo oba no ko Akoma FM tinya hwehwemu ehu se ebi mpa na wo mpo be ma no na omusuo no problem bi wo na ye tinya so wo mienu no problem ebi aye be ma no ko a na oba no kra ni problem and ebi na mienu nyina na problem na wo ye so ha nya so ha na fe bibia atini akọ kama na awo no aba yare ben ebi infection dey na ba who say infection ebi already wo dey woni say yes gonorrhea na how yes say chlamydia and syphilis and adunso twamu yare fa no UTI urinary tract infection and now dey na trichomoniasis and ma yare ataye omo aye fa no candidiasis say odopua eno na how ebi awo dey Akoma FM ni say ntini say yenya botre entimi emma advice ewo ho ensan ma wadro so etimi tu ase any advisor I was say the ma simple candidates most of the time toilet so na mota de enya efri emma mo na mota e de sa yare ne sansa mo yenya sa bo training pro ene won kasa church de was say oba lifestyle ni nyina be ye empo namu yare senya me boss no ye be ma mo advice as awarefo na yatimi atu ase prakra amasa infection no afro ebi mpa wo de wuni infection kro okwa ayase infection ye ma wadro enti se wo handle gonorrhea simple chlamydia and Akoma FM se hu yare kra na betimi aboa am yetu ase kama afro yare be na ho say infection kwa dia den na mo say infection ebi mpa na wudi ensuo tabu efi wase de ba anase wase taye wo hene ensan tabu wase ebi a odwonso ntanta odwonso kra na mu hihyew one ohun kania na wukunu hia ote yaw ni nyina oba infection ni bia ana eno na ebo okokose infection oba na yetimi aboa be ma nsuo bi hu se sometimes nsuo bi fi be ma mu ba ana nsam bi agu ho pen anampo wodwonso emu hihyew ana emu ye oya ni nyina oba infection ni yetimi aboa ama na fi ho yesi kidney ni yanya problem by ebi say hydronephrosis and hydrourethral and pyelonephritis and yesi kidney na start fail. First stage, say various stages of kidney failure. First stage no more and a second stage, third stage, fourth stage, and then you say a final stage. Kidney problem kwandi afabra. Na ye diagnose and I say you found two organic medication so. Na sa kidney problem ni na den. Everyone, ebi mpa wonim say a kidney problem. Na so o asisi usisi achi ho efro ko
wo soro kakra eye wo side ho no ho na kidney ne hye o tapte ya ho a eye wan san ya se hu se oba ni hu se kidney no na ho to chema ni atimi abo wona se tata wani kura bi wa be so ya kakra no ni nyina bon koko ananka ye se kidney no eye nya problem bla ni ye mfa unto organic medication so na kidney problem influo ya se liver no ho to chema say hepatitis A B C D and E oba ye betimi abo kama and say you say when you liver steatosis say your liver problem organ problem ben you say akoma no ahono ye be ma wura be ma akoma no nya nwode atime ye na dwuma kama empo you say prostate no problem about to odun so ntentama na do and odun so obechim sa entimi ba prostate number problem and one about problem bra niema wa dura ebe ma prostate problem no Akoma FM amawo yare ben watching kase no ebi kra wonim dada say say problem bi aba watching kase no anase wonim ba wachi taye wo ya usisi anahemfa wa poso taye ya oba ya massage machine ya do to so na massage wa no mpeni be kikansi ani ni asama organic medication na ebe ma no mpeni nya hoden ene de ebe ma eya no afri ho enye painkiller keke ne de be ma de ebe ma no mpeni ankasa nya hoden no ni nyina ye de be ma na bibia okotoje no usisi ni wachi kase na eye sa no ni nyina afri ho wiyem taye ya obo ano na taye ya ene from say peptic ulcer eye ulcer ene eye osantia enti oba Akoma FM ma ungro ama bibia to atwa ti yare be stroke enti o te faako oba me show some few weeks oba sorry anante kama yare ben na yato bi se yare se lifestyle reform health clinic se oba organic medication chemical bi ani ya de to so a oba se bibia ebeba kama na ohu ato abra me de me kasa ba wiye no safa number ni bim 0502 412975 0502 412975 ofra na peke ne wadi nkomo mi ankasa me peke tem bi obefre no ye be peke na ye ni wadi nkomo kama Akoma FM 0208 478686 0208 478686 lifestyle yo abrepo Pentecost School Junction e Kumase mo mo wa chire na Accra takwa tamalihin fa na wo na wutie me e mane haw free number no yo special package ene hyehyɛ sonko e de mamo a mo wa chire no mu nyina mo ka ho yo kwan ya be fa so ahwew ama bibia aye kama ti lifestyle yo abrepo Pentecost School Junction oba yare ni bibia to betwa enti ye moto say lifestyle reform health clinic yes gisa wamba oba nko ade a ho beto na mi sure Akoma FM na oba enso ama wo yare no ya mama kwa ba de ba 87.9 F makoma mu nsem dwumade no eno ana akwaso eguso a mutie no me eguso ye diagnose asem no na fe ya pe enokra eno so ewo asem no emo enti no akọ misa pe nokra biem one kan nokra na mitwemako but suffering ho ye be ko ho de mi bisa ne se ebra wo ko sofo ho so bolo akwa say ni say ubo wu kuna mane say me ba cho me bo mi kuna mane ya ngo anase awo me bo na mane say awo ni mu atwinti ana me master hu me obusa me o kira me say me nko no ne sofo no tete a biduro me ko be mama duro me bo na mane me ko ho me bo na mane okay me ko me bo na mane mama mane mama wa mane na me sa ka ya wu ni me ko ye me ba timi so bo mama mane me be ma akada de me ko ye adwuma medi wechem ye nyina ye dey yakọ akọpa no sobre sabre no mo kan wo ho asem la yanka wo muni ho nko na ka abona mane wo se medical bo amane wo na mabontia wo na mabontia wo na fofo sene onena fofo sene o se wo na mabontia na fofo sene se wo ya ye dey ache na me ka che ni se nyankopon na de ba ye dey ema se bi obi aware uti aware se me ni obi abani bi da yeso de bi odi aseda ye dey ema nyame ye hwe nyame anim embre no so na edie wo ma eba nyagopon dia odi ama ba ko no ebe ya ho oden no akosha wonyi ni sana be ma wususu se wo hu bie mu nti na akọ ma me pacho mi susu sada entokwa ni mu ntia me susu sada ana me kọ no so me ka se ma mo na mane ana me boa sa se mkro ya na okotwa ntro ya wo ho woni ni dark chances stems na pie me pacho ma me bo na mane ansa na me kọ pesa aduro me ne di wo nkomo to obegza wo twa sa ntro ni se me ma aka bibia ma ankra no mfiti ya na msole kọ ya ne dia ene na nya no kure brebe na yi wo ring ne to ho no me pacho bra oba di ne Akoma nsa na yi ring ne dada oh no just say we ring no me pacho e bro ni mu ni nti ne ma yi dada
enti ebro ni no why wadwe so beja awade me pa twan sa kasa ne ba ne de ebro de ne asumbo de ma gi base nya kra dada me pa twan na me nyi ring bia popim tama ntokwa yi ba ye no ba no krukwa we ring it me pa twan de na maka chen se me ntimi nwale ne biem eno nti no so bebu mani mu nkotodwe eni so de sa no kwa na kwa yi nti no me me mo suspect o dada no say you ring ya fa me de ntokwa nti na ma me yi nti e da obeje ne nsa no oji ne nyina na ring ne da ho na wotu ko ye no wo sa ba me fie be fine ade ko wo no ne fie ene wo sa e be fa me abon ya sa de ko ye be ma na no ho aforo wana etu obeka che na me se wa be fa ko a nya de se me nsokra me de be hye biem ti be ma na no ho aforo me pa twan ntokwa ni tina me se mintimi ne ntina bi na ntokwa ne de na de ba empra twa na de ntokwa ne ba ma wo pra na wono ne de na de ba ye oba na wode inside ba ye oba na wo se oba ye ma ntem ho de ne sa wo ba no ene wo kwa ye wo se me makoka che oba bi se ne mpra no wo sa kwa ma oba ne ba me so e ba gusa me se wo na akọba black akwa ma ne se me mpra na se nka me pena me ni di agora da nka na be nyam se ha ya adwuma mu a me to ma adi wo ko ga ne ba ho ba bia me to so aba ka tira me ana me ka tira me to so etinya no tira me ba ye ka no ko wo ba me dia ka no ko yes asema wo ka no enye no kwesa there was Ghana wo ka no ye friend ya wa kwa ba na mane ada na mama nka se ye friend ya oton kusua enwumre wo station ukọ na akọka che Ghana se Ghana ne metwempna e ma Ghana bu free se wo be hu se me ne wukunu ye dey e dey ti e ma Ghana ba wo so bete wo ne se wo hu se oni mekunu when you couldn't get a champana. Even sister Bako ton kala wuli anajo wo junction so. Se me madam for abefie kwa bebusa wo say, "Oh, ukunu we." Na unya ukunu number na me madam for ba wo nchen yo. Wo say ko kala wuli run na me na champana. Kala wuli run so. Yes, kala wuli run so wo be hu se kwa me ni je. Ma me pa cho wo boa. Asem na wo kan wo boa. Ma me pa cho asem na wo kan anya ne kan no wo boa. Wodi Bako a wo wodi wani krotwa wisie hu ye. Wodi ye ka nyina wo ehunu. Bako a wo hu ye no oba na wonyem na ode ba ye. Wode ba ye na sa ga ne de no ma nkwa nkote ga ni wo ni. Me ba wo wa ma ne so obi na ka chen so gbo hu so ne ga ni gina ha na ga ne so ton ade a anyumla na ga ne da wone ni jina fitire na so ga ne so ton ade a mi hu se wode wo ba anajo suma ne ba be 8 to 9 se wo mra wo emergency se ka che wo se mu benya akoma me ka che ne se adentina store wo ho na nko wa na ga ne ba emergency sa ti ga ne dia me nkote ne wo ne wo na akọba sa ama ne che ne se me se wo ne mpra ne no kra de wa hu ye fa nto nchen de ye hu ye ne ye ka ho asem so ti ase me pa twa ye hu no wo ba bi esibu papa ya ba na furo pen wo so no ukuru na nyem eno ne ye hu me pa twa ne na ye hu no sa ga no de onyem no o se ya fra ne se me pa twa wa mo ni din anche de wo so what he fa ni di wo so ofiri konta ase wo de mpaboa eba ayi o so fola be no etimi kunu twi calavine okay eno wo fa no maniema na wo fa no ne ho a de ye fa nto Akoma FM se why na wo born na mane afie ho me fra me wo fa mane be hwe again na wo ba ye no wo fa no e friend papa Kofi Anchi ada na wo be hu se wo ba na betra ma me ko fa picture na me wo fa ni gina ho wo fa se asese me pa cho ho wo ne number ho me pa cha ne me pa cho fa me kwa no fra wo fa ne mi sa ne sa nya bia no wo de ge bi kire na wo nyem a ge ne so no ukru na nyem na wo ge no so wa ba ho biem me pa cho mi kunu fra ni tin wa ma ho biem ge na nsi wo biem ai free sa wo so anyem no wa ma ho biem me pa cha ne be ma asem no aye kase na wo so wo hia akosua no na Akoma FM Pachai. Na no ba kra na 10 fees say. Na me matana be 3 years ansa na me hu Akos. Enti na no mu nyina date. Na me no mu date. Ene ba ma se me hwemu de a so utimi ni ma mienu date bom de de Akos ye ka ba ye no kro se ma asam no. Me pacho ma Akos de ma no ko ba asa ne se. Ewiase no anamon na yetu no. Se wonu nipa mienu san ade a obi ane ni suban a ode ye de enam. Ena se bio me hu nipa no so na me nipa date ansa na me be hu. Eyeku na me ko hia wa yes ye nam ti ekoni ma ye kona me na nyinsen ko ye dey ekopiem ti nyinsen ko pie ye no na chese oba na me ni date for 3 years Akoma FM me ni nye dey enyae ti oba ni be hu se me ne wo anyinsen no e ma oba na koma ko soro e ma ka chem se da bi me hwe se wo be gya me akọ oba foforo ti ma meji oba na patani tumu pa na chew se de me ye no ma anya ni ye enti won fa anya dey enche ba e ma asem no na Akoma ye dey e wo soro eya e ma ne ko ba se duabo
sabi na mesum no wafa yefunu e dey oba wafa yefunu de e kwam tumi nya dey ende o say me find out me obi peska ye dey e de brew nti oba ba ko bodu ya sese wonim na diska ma we o say me nim na me ma oba bi eska eduane nya Akoma FM me tey no officer o kan o mani so ma me tey ye okay ti me so me tey no na me de ose be ye dey e be ye oyo nti me ma obi ye dey e ma uska ade na wuhu no wo akosua ho a ne bi ni sa ba ne ho a uja ba no obefa mommy mpacho de e ma bi jai oba ne yes yin say ba mu yin say ne ba mu no ene ma me ye dey me ka che oba ne say isa me ni we ye dey anyin say awie me ni we ye dey anyin say ti yin say ne ba yin ti ne ma me ko pa oba na che wa me be ware o ena e ba asa no kra no oba asa no kra no ye ko ye nim kakra sa ansa kra na me be dey me be ye ofie akwai wa solo Akoma FM na ye wo meme bi ho aso no oba ko a se ono akwa akoda wo no oba na wo no onko akora ne ho oba yi sesa wo ne ko a wo mo na ko homa enu nso betimi aye factor nti okokọ face usi mommy e kwamo de ana ko so amebo na me se akora no kora wo be ko school me ya me ne ma me so na pampa na mi because wo ya ne me ko dia asema oba yi kan se ye frɛ ye ba no ye frɛ ye ba no kora wo na se ye busa ye ba no se Stephanie o papa ma uska ana so papa ma uska akora ne beka sa issue we e ma ye ko do ye sofo me ye sofo ka Akoma se ma akora ni ska me pebi Akoma FM ska me de mani bia mentro ska me de be ma akola de bia mentro na menya dey mimbo date mentro na mimbo date se me ma me ba no e ba ene first me say na akodi dwa kora begufia na meboa me di dwa ubu sa rescue ma be ka kire wo no odi dwa begufia me tumi di dwa mo bi bisum se me say me ba ko dwa begufia why obi tumi bisa say enti yima obo yila ko homa okay me da say akosua wo se wo ba bi a onyim ba fie ma ade wani hu me pa chane e ma fra wo fa ma no be me pa chane wo fa se ya te se me bo pa hu chane dia che eno dia che ansa na we nam ma we nyina aba ai oba ne ba ye ne ya ka na me ka se ho ne ya ka ma asem no kura the woman was already in relationship. The woman is lying. At first she said she didn't tell him. Now she is saying she told him. Me o yonko ba na asaniaba. What say? Wo friend wo wafa man ne no pa cho me friend. Wo wafa so wo me say me friend. Wo wafa wo dem no ba ho na me ka che ze ba me o ti we say. Me say me friend say asem na che. Wo wafa nya ba ma ne wafa o. Me a me wafa na me say asem na che no kura. Akosia o wafa me musa. Akosia ti. So Akoma FM so baje wachi ya ye fra ofantum fa no obi antibi ye fra ni wo fa sese no se asam no na eye atesam no ma fa mani ehu no wo so so wo fa behu no na wo fa refi wo fa kai wo se na ye atesam o twantro enkire ye wo fa na ni ehu en me panipa wo mu aye o mu ka no kresa enye se bia ne wo fa se no ntinu atwantro wo fa nyame sha ba bibia wo bia ye pa do kre because me na mete ho na me oba bia ba so ne me kunu nyam sister na meja wo ba na mane ko tirase ne yetwe yekunu yenyina yetwe yekunu enti sa gise me hunu ba bi oba na Akoma FM me kunu ba na o se meboa ye so yensa wa logo line then we go there no akoyi hu ano na wo wo fa se atesem enti akosua dia asem na wo kan san okay bema ya we say waso ne no esefie me pacho me je plot no Mercy. Me pacho mercy my one room. Okay. Plot and so. All right. By obey amenity Sebiu. Akoma 87.9. By me to me in Bunya or bibi or ho. Okay. If it's a me J plot no. Me bona mane say Sebiu me J loan of room and credit union of 6,000. Okay. Na me offer a taxi me dia. Akoma FM. Person me who so only na ye. Me pacho o catch me say. Oni couple o de boa me. On suma mejapade ye. Eyo be so on suma mejapade ye. E be ka ho asem. Ti oni bibia o de ye de e boa me. E be ka ho asem. Don't worry. Na say waware. Nti yen kwetwetwa ware anim wo court. E wo waware nti ye be ko sankrata ne wo ho. Pacho krata mi hu. Ye be ko ye kema ye ya o mu behu. Na yen kwetwam na oban yi so ne ho. Na emom no entata no.
mentata no na oba aden na esiusi wo nkoda ne fie na me fa cho japade na o ka no menene na ye Akoma me ka se be ka ho asem no be nka wo so onyi uboni aye de me ka se aden na esiusi wo nkoda ne fie no no beda ho na wo ka wo baba na wo baba cho me ba me mpa mu ni nsi abonte atia ni se me wo fa ma no e wo dan ba ko mu nyina dem na akora aden na wo ko esiusi fie me se me na mapa mu akora na akora no so se nyina me ne da wo ba ne se nyina me ne na wo ko esiusi fie akosoa no no na ba wo fie beda se woni esiusi na twempena me pa cho me ni obi an twempena woni esiusi aja se woni me ne me ba ne da me ni obi an twempena listen woni esiusi twempena Akoma esiusi atwempena da me pa cho ne de me ne na jai da me ni obi an twempena se woni ne twempena me ni obi an twempena etema ne twempena da na no beda fie na nkoda me pa cho na me ni pie kwa abonte na mo da me fie mo pem tama wa ba wo prenu a na wa beje won sakọ na wo etina wo koda ne fie wo ne ko ye na ti no wa mabiem etina wo koda esiusi fie me pa cho na me ni pie kwa abonte na koda ne fie dabi ada wa wayere me pa cho ne de mintimi nkyere eti ada no fa wo nkoni me pa cho me ne kwa abonte wi eyi fa abonte etie no eyi fa abonte so no ba me fie mi prenu a ko na ba ntimi ne guest house na hotel me pa cho ai eyi fa me pa cho me ne ko bi fufuro eyi fa na ne ko me pa cho wa islam guest house na hotel me pa cho guest house baby ada ne susi fa wo nkoni fie me pa cho no de wa fa na nkoni fie woni yire me pa cho ne mintimi nkyere me pa cho mo twa me ya beba ho me pa cho mo twa ya kakra bi Pastor Julius Montrase mama na nakwa na evangelist Montrase mama na wa winim say ayiko seasoning powder dia man say ya dia tubo seasoning powder no beef seasoning powder and a jollof seasoning powder stew seasoning powder bia what dia yo fa yo na enya de edwane supermarket bia munya na for 0244 160750 0244 160750 time herbal center me say wada ye no no eye kama papa and it's bomo sa enka di Bible center eno no eye achamfo ba no yare wanyina adwane wona kache eno pene kasem ayare semo expert eni yade nkwa no ntimi sade akotu ase kumasi atonso agogo ya bi agogo hospital no tema community 16 la shibi ya Bemba West Club frame 0272 500 012 0272 500 012 sa pepe ena ka fefe capsules ene edi mani meme nyina ka gine mu nti bema mansaka ka fefe gonorrhea syphilis beko oba wede pu anka bone beko na ubenya bi ba bi eto nro bi afre 0243 105904 0243 105904 Zoe Fertility Alternative Medical Center obane bema enema nkoye awo ma munya Zoe Adenta New Side ya Ben Cafe International School no Adenta Pantine Road isaso no Dr. Tarazo ya Ben Nicolizi Hotel for 0205 363614 0205 363614 quick credit the winya no Ghana card baje bosi afakwa adwuma fakwa tete wo mpe wam mesi de winya no Ghana card for 0302 200390 0302 200390 and 0596 920833 TCL Whooper television air conditioners washing machines fridges freezers here TCL Akoma FM papa Friday no 0546 and a Friday promotion yatete so 0546 258047 0546 258047 ye no komo ochia obasisi yade bema sisi enemu san yade ma bema yemre oba wa yemre koko pressure stroke ulcer watin kate ko ubema no afon wi yakase ebula matali na je said de wa hemu mesewa da wo de kwa na fe manage yo eye wo chia ba pada Divine Hope Herbal Center ye wo makrabusu yakuru wajanshi ye ne de otwe ba na akokole na kmisi ba Fredman Samenko tabia ba shop otwe anye na amasan gi atum ye gusu ko wo de Fred Dr. AJ e was 0551 228281 0551 228281 ojane she wa beba ebibidrom Samson ayotwe ba pada Pastor Julius Akwaba na nekwa akwaba evangelist Samia Mesa Akwaba ayiriyo Pastor Julius songo ne mom shane so yere de ba yere Josie fashion awia wo hwa me ne akua waka fatu ye me yenu yaso Josie he and Mr. ni akua san nya yizi o wa shede adwudwe ye waka wi afatu yaso watu ne buanse na wadrom ye no dia hye oni mpam won made efe ye ne ni so aboe kwasem
chese do be sia pamo no no wa hu se kala we yankasa na e match we ya e fa we na e fa ho a efe Josie eye Josie fashion our bomb so na meet me there sports edition mo mane pamo ntoma ntade no bibia ma ahyewa ko friend 0243 433465 waka fatia so 433 465 na mo so wo so wo problem ade no kura finchem ya bibia so ya katahwe so ya wo kuma se askwa aheya en edition mo nyame ya adoma adwada no pa ba bia wo bia no fa wo ha no ebra ya betra Akoma FM ama ye de ye beto ye ama asumdwe aba bibia ye kama ye nyiska pastor yankwen maam da se ayere pa ndawa brown papa afra wate afra pa na se no si bisa kwasha ni asa kosi e kira ba no de oba brala ade no tama na won esiusi twempena na wajai oh dabi na no ano no say no na afedi aba was 2 months afe oba bre ma ka oba sa afra nyawa oh ye chetie for fogo odno kwala so opelo sata se ana pata so jodi fashion Akoma FM ba na me ngasa njo na me na me ka no do matra da ayo mu de ma de na me ba beka oh ma me de me awale no on say de there say awale no ade a say wo 20 years na so ware a so obenya 70 years mama esa wonu wukunu no ware 50 good years nya sam keto enya beta o ya no mo nsesa saade no 50 years enya one year asemu and say 30 years or 40 years se nyame kwa yo no so ma onfi do no be di 18 ho anwade na say ma wo ware aware nko wo temu 60 years ye kire enya beta enti mama ehia nwere ho enen toto Akoma FM abaye woni be mate he so wo office umpeni bi na no be gya aware kwa mogunda enti no say wagya no akotwompra but the enu efe na obuso wonti nka no go onum se so kase na onye faninsa nkoe na okotwen sampena na ebeye ni wu amano enti wonti nka enti wo office obetwompena na wunya waware no na nkotwompena mama abasa case die obi no yasem ba se wotia wariem na oba besia na taxi driver fo yin efa bi station ho bia ukunu na mema ni na sf efe ye do ko ni ye bo onwum ye no da ni e bo no FM oh mama ade ba kwa me ka che boy no so no say onu be oba jai mun ko twitwa ware no na onde no ho se de wante ho wo ware no oba te wo de onu oba te se wo de wutwi e ode na onde onye de sa na bi timeta mo se ya bodua to se be wo ba so oba ba ma bia no da we nya no no onu de onu ma che no otwempra oni na jaya na wa ware ya kwana kwatete a no so emfa no nko mo na dwaman be kwa kwhwetwem ai nko mo na dwaman because no dwaman anya so dem sa no de onya abo nko mo na dwaman mo na bra me dan say was say hi the woman is say me kasa 1 minute per Akoma FM say I'm Steven the woman are wicked pa okay because please good afternoon I do watch your program but your sound is low okay nyame ensure so me hu say sound no e na e wo form Osborne Limited ye na ye ton blocks papa solid and hollow blocks inches bia ho blocks here was stone quarry that cement block papa ye ho ade a we dey sit da ye so to apetampe dan ni gina tentene just enchirime nyina beba benya so faso na upe second hand car ye papa nso a Osbel eno so ye wo ebi ho ye wo Osbel garage and motors eno wada kwadwom ye ne despite house ehwe ne mo ena be dia ye from blocks papa no so e wo car se ye ne mosque no ene di hwe ne mo ena sa wo pe electrical appliances papa nso a eno so ye wo bi eno no electrical shop no wo adum nsuase bomodia ne frɛ wo 0240 403247 0240 403247 say what ye no adoso enti ye bia koso boboso wo yesika emfa nkonko ye no eno ene se bomodia na ebra na che say yentumi emma wo bosia enei
wo betumi ede akoye eye ni bibia kama oba spaghetti oba talia fofo emi say you oba talia wo ko dwom no wan to oba talia na nim de ede ahode wom ede mankora nyini ye mapanyini wo wedie ne wo hunam dua nyina ye fe eti di oba talia weekend ya no an ye didie enti brani en chilling with oba talia Again, supermarket mu enye na Royal City Academy wo maternity leave na so abosome mi ense na wo kwa ye adwuma fa kwa ni beja Royal City Academy na kyerese bibia entumi enye kama na wo ba ne ye behwe no akyekyrefo a wo mo enimo de wo mo wantobo ase ene behwe wo ba enti bomode ana fa kra ne brasa so ene remedial classes no so wakotwe so ene wontwa wo ba Royal City Academy ya kyekyrefo no be kyerɛ kra na de ama wonom so atwa pa board no hostel facility ho enti emfa won ba bia wote bra de kyem so Plaza Junction e won ye wo bomode ana fa Royal City Academy e was 0241 66 76 57 0241 66 76 57 na yenye so Simpic Media Production widows ni widowers cooking competition no channel so ema me se bekoso nyame yadomu a 18th April Easter Monday ekrafo ma ne mema ebenwa aduane wagu kansi Akoma FM new market wa no pa no nkron time about me health Talk Limited, Sasa Chili Sauce, Aquacona House, Amuzua Bar Clinic, and also Asane. Bamadiana Frey, 0552 348922, 0552 348922. Oba Pekria. Marco, Akosia or Betsana Hano. Nyamia ni munie, o mua warrior, and a winning ma warrior, and a winning near warrior. And a onim se a grobi na ye dina warriase, and a wokobie. Ma feria mane ne papa manie wu amane ne papa na kamina so mane ne to mama na hu say yes sa aware anya agrodie ne ekodi ne ho na wo ware a yeso yekunu mu yiye na oyere so aso mu yiye na ekunu so aso mu yiye na wakọ hunu nse edurumire bi mane hu nse nsuo na wo ton no na kakra ba ne nsem enti wono ane woga eti de wo pese wo ye ne kunu bia na wo ye no ana de wo kekan nyanse bi anim obi anim se ensem wo akosu yate ye kekan eni nyina so wo fa ya we na dance nyanse nim obi a me frɛ wo bi aba akokora wo so wo fa wrafi obi a me frɛ no wo kuru bo wo nyina no odi se wo bo wo Akoma se wo ka fufuo de wo gina so kra na wo fufuo no o se wo kuru busaw se semna no ana wo yi wani wamfi no na wo ye kyew ana wo kuru tene ne nsa na obo wo atwons na na so fo ase kan no na wotu ni se hwi akora na ka no kre osi ade a wo ye nie me ko fra wo fa se ofei me pacho akosu ayi wadanse se wo ba ne ba ya na furu ni ta so pe oba wo begina ho enti wo ofa oba ba no na wo so busa ne se ni din de se wo se da bi ntwantro aye atesem me hunu oba bia me de bi ntwantro because we me twantro edamanim enti maka no kre eti akosia de ayi na wudi gina so a wudi ja aware no ade adea wo kwada ya na wo kunu yes obi frɛ ne phone so a okwa aba no na wo so siesie wo ho oba gangali ya ne wo kwa mekɔ woni baabi a wo kunu kɔye wo kunu so twitrotro ana taxi na ya frɛ no ɔkɔya a wo bedu 11 na wo so na bedu 11 wo kɔ mu nyina ma baba behia eti that time no wɔn ne hwɛ fie wo ba na wo ye wo fie hɔ no ene de adea eti wo sɛ de adea wo sɛ bro akoso ye ba bro because niema na wo ye no wo ye nkola asem wunyini wa awareyem wo di jimisem ti wo sɛ ye de aba atea wo wanyina emu no Akoma FM watimi di wo kunu akɔ sɔfo hɔ sɛ ye musa wo kunu sɛ mene the sperms ye adwuma na the sperms ye adwuma no sɔfo no no wo behunu sɛ wo kunu sperms ye adwuma no mo ka kye wo kunu sɛ egumu a na abesene kɔ me pa kye oye doctor wo wo kɔ so wankra wo kunu wonim sɛ be me kura wo do ne ma wo nka wo be kura nko be ye die ne ahwɛ wo Facebook ni obeye die ne ahwɛ akoso ya wo nse be ma na obegu aware no Jimmy na wo Jimmy ya ni 60 years man na de watena front wo sesa wo nan ya gu soro ni ya ba wo manimadi dede me besuma me ntio ama manimadi dede ama me besuma me ntio ama ne dan kro won fa won ko obi da ba bia wodi wo kura araho wo be yi wo be firi ho no wo be butu so no wa ka kire
wanya kunu no wasa do nam guest house akosua wo hu ani wuo akosua ya ne ya na wonim se ka de kunu tena ho saa na nka watwi afa ne so na watwi afa ne so ana be ma na ware wo pa akoware bi o se enya force mumienu nyina na mo ko sensan wo ho enya force ma ware wo so ware bi obi a mesi kwan wo ba bi a akosua ware bi 60 years man na wo twi we ya wo de na wo so to kunu ho me na me twi nu wo ma na yande wo nyawo wajawo me ra ho ma pa akosua kono ko ware 2 months 2 months wo fra ware so 2 months akosua ya wuti awari ase ni ya wo si 2 months na Marco ena menini jaye na Marco si wo jaye na edi sai bisum mienu obua akosua wo ye ni wufuo wani ewu shame and the busika meow papa and no question was what the message free assess one buy was it any say be man no abani check because obama to me aka che ne say me yi ring ne to ho ansa na mede wonsa ebrewo mti was God bless you for a powerful program. Okay shane so ba me say Dr. Foko ba clinic na frɛ we Dr. Foko yare wa ba na fara ka che won fa bibidro nya ne ho adwuma ye pe Dr. Paul de bibidro ye adwuma tutu yade ase a Dr. Foko obi ni wanim na obi ni wachie syphilis gonorrhea chlamydia me say wada hepatitis B and C awona more pe diabetes wo bubugu mpam physio yade be hypertension wo Dr. Foko ba clinic ya wapachi number 1 wo fuka no wakageti ya baby abefu ni Akoma efe ko anyankwanta anase kokoben wono sa kwan ne so wo se dominance na wo de otumi kakasa me ko dominance into udru pachi number 1 na wasi wo fu pachi number 2 ka just so nante one Dr. Foko wo na wo de frɛ 0242 155 935 0242 155 935 Dr. Foko na pom de adwuma efo no baje so kefo so travel and tour de ye de wutu kwan me so wo bia beka cho se kefo so mfa wutu kwaji sika de oboa yenyi sika wo ho kefo so kono waji usika no afa ntu kwabra meme na ya se na kwankwanchen no mudi rofo ho enti wo akwa ko kefo su ho dada wo bra madwuma ye no be kwa adwuma mu enu ti kefo su okuma se me na high tension wo bo adwuma pa ye mpedi se ye fe kefo su e wo 0278 9029650 0278 9029665 Waterfalls Drilling Enterprise in Superman kwanu wa mabodi ye say wo mo ebetu wonsuo no dia ma kama enu nti no bra na ye drilling expert Waterfalls Drilling Enterprise or Baro new site ye na ye bia ba clinic and a wabronsa kromo dweso for 0246 265707 0246 265707 evangelist Marco yankwa na dia yo ye tie for wo fan baako owo Abrepo Junction meti fe wo na ba atasiman so no se fe no ebony so wa di wa chia o chiawo atasiman so fo nyina nso se Akoma mu fa ni agro urade nhira wo mu pa amen Marco niama mienu na meka ho asem 1 awarefo ma wo madwene ye ni kuru fa ha sesebra wo koyese suspicious mi koni we di nkomo a titiru asofo ma mefo na wotete gise wo hu se akola bia be gira ni kuru ho na nakoma ehuru gise wo hu se na mi kuru ne mpra ni we mi kuru da wo de sadia no tia warem ubewu wa ware wa wie wa betena fie we are Mrs. This is footballer striker do 18 mu wa yo hene wo do ho kana penalty wo jaina oba shaw enti sa ni pa ya krokro no uti fie dia woni madwuma wo kunu yo na wo to na wa bia waso mabusam se sa wo pasam tia wo batia te se akwala wo to nche kora wo yew ema ware fo mun sisi mo aso mun fra mani na mun fa nyansa efa nware sesi ya ha bia wa kujira esi usi ano nusu atwiwa sese wo onama no ohuru onama obehuru wa ye jimi wa ye oba kwasea
enka Solomon so obenya safo bia odne se sinidan no ba kwasia bama no be dwiragu hwede ato number 2 be mai no won pradada ana akote FM ana wo fa nyinsa nche sa wo che wo nyim dia ne obeja we ana na obi di bi yewa na wakometi obi di bi yawo no wakometi se oba no nya orkwa de wudo kwa utie se wodi nyinsa ne ba fie ebe chiro se we ye wukuru dia na mbe so obi san se ena akola no we ya no kora bi ani ho sakola aheso eti dia wo dwere no emmoa wo ma bonsam fa wadwe no mu ma saa na eba eti ma ware for yesramo emema ne ya ware mu so obedi a mani ni wakọ obebe fie Akoma FM na sa wodi wadwe bedi akira obi edi akira sister bi wodi akira saa ne kunu mpra no kikiri sa wakọ no wodi milk wabobọ ne milk ntontora ekura ne sei wodi ko diga na wu na ga no so wodi nche no kikiri wo tene na no gi ade no mako wo giri ni ha ene ne awurade nyame menka bebi awaye wa giri ha wasai nanim na mami yenu ni ehun se woni ye de range se we ye na wona wo batis asori ye watimi aka che obi se we na me ne nanyem entimi me waro na kuti bema bema obesisi wo kran ka be pene ye do wo woni ba kran 3 years and akokoto so okay ema bi nsu anyansa na mo yama ma ware agu na ne ono obawe na mani kunu no obawe tire front ani kunu no asofo kwa de yankuna mani che obi lempana sofo ma me sa da bia sofo ma me fo gine sa uhunu no wafon ayefia uhunu na adwembone nko a mi wa nya papa na dwene na ho ye besre mu uhunu nyansa nyame sha papa dental Beaver Dental Clinic se bo modia na fa wo se adwuma bi e wo se ho adwuma wo se adwuma bi e wo ho bi abra no mo nyoma ho kuma se wa hodwe hya ye so ye ne ba nas na di hwe ne mu Akoma FM 0593 834217 0593 834217 Joe Park Royal Joe Park Ode pua fie wode pua Royal Joe Park wode pua omoye wode pua mayen some expert na apart from wode pua no wode hu mu awade ene yade bia Royal Joe Park ya wo Anraga Junction Jena Jesu mu ha fayen was 0541 407586 0541407586 atifo ye twa ye ho aba ye be kwa homa so na Yesu ba na adum mre na Akoma nya so dien kan efo mi twam na mi preachi a ento kwa mo nti bibia ye be hu bia no pre nti lesro fansa but me dey say wa afutu a me dey ma wo ni se wo betie mi a e be boa wo mesro se fampai bo pa kasapa na musuti me kana de ko ni tin kontu so fa bi kasapa bible say yema ye nu asem enye de te se nchen ai wo mesro wo papa yi wu a obey mi ni be bia kan okra che me fa apremre o abia me ja bra bia wu no an sapam obi akọ nti saa no obi aba be ka akra be ska ba be da woso ya be ya de so but oti ase a obetumi 20 cities atompa mo am be at least wo ko be kai wo se se wo so wo petrol mo ni fa cho wa bo ni bia mo ne wo na petrol mo ni be bro Namia, intimisro, casam de, non so fast de shia. No be our Akoma will be done again. Ubia will be done again. Cocky can some forge and what that will be about what the wash one so the bubble. Because Miss Omewa Akoma head done again. Intimisro, baby, do not wear as soon as I was about. Intimate patch. Jam money being free when you mad duck. Situation young would ye empire one rather and funny wood. Bobby Bang who by Bobby who by or call Yakakra because me chili say when Yakakra or Bema also Kakra man in rowing because I'm won't to me yet. You make a what I say what I say. I'll cry so what didn't be job. Will be not any bejano, Miss Siddle.
nsɛm bi wɔ hɔ a yɛ musa yɛ ka ho asɛm deɛ meka what I say yɛsi pa yɛ tem ante deɛ meka what I say ɛno deɛ ho ne deɛ wobɛyɛ ho nanso so ne nyina ɛkɔ so intimacy so say what you na me an so from me by na to da me friend na ma Sandra friend by no da me na do me akate ko me na me go di ma me ya ebi o ha kasa bi o ha etwi ma me ebi a wan kan no se manche but obetumi aka ma che be ni kasa de ebi o ha etwi obi de make what I say nti ebi a de wo kan ye no aha no nti no anu no pa cho na fun a on fan chen na yini na yetina so bi nye no anu se wa meboa na asundua ye de aba asundua hia o se o situation an wo mu bibia nye kikiri bia wo de wo ma ya asundua nko a nti wo de wo betie foto ya dua bom bi mfiri wa no ma da wote do bo dua bia firi ho bone na nsusu aso ne be ba ma wo a ne be so fo fa kakaka mo betie dia ya basi oya die ye mama bia na the equal situation you see opportunity and I'm the same say wa open NS about industry yan ya day NS ointment nkupa and afa awake natural capsules edipa abedwa so ya free hoba ya bekwa o man so ne akofa phone calls no Marco bokode nyame adom de asumdwe ene apomde honsam enenam esanse NS Herbal Industry asoye upi honmo Akoma FM na ode ebafie ne etie ne se awrade adom onam Dr. NS so ede habama aye eduro sonku bia nyame anim ne se eduro no enya wura ufie a ede ahoto na ebramu amu honum nyina eduro no eyemienu de di kan eye NS ointment a eye enkum NS ointment the tosum yenu eye awake natural capsules na eno so obenom ande wo mfansa obenom na wura ni peduanum akofra moja no na ye ni peduanum odwuma na afi asawayade na me benya abotra chiro se ne mu bia adwumadie esitie na so na mamfa number no metie fo sansa no yade ehia pa Akoma FM enkonkosi ebi mpo na Africa na wusi na mo frɛ number na doctor nankasa obeje so nyopa se wunya mu nkyeremu bia no benya adaje akyeremu ne bia atumi akoye Dr. NS numbers no eye 0245 07 99 15 0245 07 99 15 0245 07 99 15 afi 0276 53 77 01 0276 Akoma FM Akoma FM 01 wey any numbers are Dr. NS ofrana obaje so no atwetwe enkomo na mamini kan enka NS ointment ho asam enfa nkyerɛw NS ointment eyenku eye haban ko a na Dr. NS akeka bo mo de ayo na sene osi aye no no nyame anim ni enku nankasa ehwam na ehun hia saje so yare ansa na de enku na sra ebra ho ode ahwe nya wa otimi kobai wo hia se enku no beka ho abrebia esan se besiesie hunam nani ama hunam nani ayefe enu achi besa ko atia nyare bia enti sensansa bi pese ba hunam nani a ebra ode NS ointment aye unku no ensana entimemba se ebia ensana di ka hunam nani se ye pimpo so se ye chicken poso se ye ensanini o se ye ekuro bi bia ya age hunam nani aboso na eha wo etete wo na egu anim ase no eye NS ointment ani nku ade sira beboa wo na yi saa oyawo no ene ohawo no afiri so na honam na niatimi ade ne ho na afa asiesie honam no na atoso kama ede ama wo eye nku a wo de sira wo kokko eyi ne ho e ma wo ye so kye kama wo ye tuntum so a epa e ma wo se tuntum ani da ho tuntum a ehane abansi apremre wo ko atim say yes Africa broni na ekro no wo nam ho a atim say yes bra tuntum ofe abaye tuntum ofe Akoma FM kawabia animu ebia wa yusu nku bi pen ama se honam no a hyase se wo de NS ointment be yonku enu beturu bo asiesie o ama ka bi oboda da nyina wira kura be fi sanse NS be ye oyi enku no ne bo anya den fofofofofo na mse ne ye be ya ma wo no ehwa danse a chepewa eye NS ointment ho sa na meka kire wo ebia wo obi o shempa bo ache
anaso yobi akwa afuo mu na matache mu ni ade da bia apropro ni ade etetew unya a nest ointment ebesesi ona no ho be tron kama bre bia na ho fefe yare bia ntimi ma ona no ho oha bia ntimi ma je ona ne moso na dachi bia nkwa nkotwa onan anaso papa she ama nest ointment be ma ona na de ho bre bia na ho so ebe ye fefe kama pa eye nest ointment edin no ye nest ointment yasi batakara do so ntie hu kra papa entimadin nka utrim na unya ebo edin no ababi abedro bia no say ye drug store pharmacy shop o ma tuntum ko hudo nyina no wodi obi say nest ointment a obenya bia ma yasi adepa na ton ho na o ma ton so di ho da say yesi 20 o mo ko da so no ton kese pa no mo de fra o munku entimadin nka utrim nest ointment jinamba ni bio 0245 07 99 15 0245 Akoma FM 07 99 15 0245 07 99 15 afa 0276 53 77 01 0276 53 77 01 and that ointment number and I'm the amawo no na wenka awake ho asem kiro eno eni adura me se me di ho adanse amete so a mako sorry na se adura mako so anka se di ho adanse me di ho adanse o adura aba to Akoma FM be ma so to onya so mfa so awake natural capsules awake say sorry kanya ho ma mo so ewu no enya no sorry se be ma ewu a epejano so obati nka ewu a epejano enunti awake enya ne bibi ma mo so kanya ho na ye biribi awake natural capsules me pa cho so tie mi asa adura me ka ho asemi ya topa ya memene na de tie ne se kanya wo nkwamo no ma nkwamo nya hoden bre me ka se ebistu immune system no enti abre bia hoden ya wodia djuma bia wodie bia na onya hoden soronko e de ye ma ne ye yie na enu achi nsusu no esensie ni enya na hoden yie se aduane na odia wotimi di fine ama hoden no eba na fa ho fe so asa yi ne ho yie na enu achi so nya awake natural capsule nesa wono no ma ade ba ko esa abo nse oba ya watinka atekro be ma so mu a wonte hwe woda ho mintim be ma be ya men fifurefure no na so de se wote ya na wote no me pa cha awake be kanya wo amwo hu se wo ba se de bi woni pamu se de bi wo ma yes awake natural capsules na bema so be mo timi agina wona so yie se bema enti ekwan ya brem na pepere hu twa ne ntentem asima menu akwa akoduru no awek be mo atobo ase na de sima be se duni dunum eni aduasa na akọ ekwan na de sima ba ko na Akoma FM odi sima aduonu ni aduasa na be ko sa akwan no esanse kwanto ye pepere ye ho pepere hu abaje ne mgu ase nya butrema ho na tobo ase sanse ye wa odia gine no dada no woso no miamia no awek be boa na fo timi tu kwan ni yie awek natural capsules me pa chobo modern so be pedro bi akira kwan when e bebo ma ni ji abafie ho oba emunamuna bio chiwo na eta kwaso na tubitwa oba da no de ni ahweda no de to akira be ma no e be kona wieye awake nti boda mbo kire se mu ya awarefo mudi mani mbahia oba de nsa beto be ma so be ma de nsa to ba so who say yes odo e kwaso dem awake natural capsules na de tie ne se Akoma FM esanso boyi nam yare bia yare bia ye nam yare awanya se ye gonorrhea na syphilis na bia ye nam yare bia ba oni pedua mu no awake bebo na ye firi ni pedua no no anya ofa hodie se wonyanya bi mpa wonum awake no ebo ho ba firi sa anyare no ma bre bia wo ye kama awake natural capsules be pocho ji number na men sorry so okay 0245 07 99 15 0245 07 99 15 0245 Akoma FM 07 99 15 afa 0276 53 77 01 0276 53 77 01 ya hwe ba bia betime nya adre bia mu amwo enkran ne mpatamu no wokọ enkran ya no bisa se drug lane ye nya atro se drug lane ene hanmo a na wabisa se ehefa na ye fro se kingswalk herba ye ba tro ye to adro ho bakọ awake
any nurse ointment ebi wo ho say ebu say chaw e wo ho na Akoma Fresh Ventures nso betima nya bi e wo ho no na afa udu ani akire tenated herba ebi wo ho Baseline Pharmacy Nisi Pharmacy and Rejoice woni nyina ye nkran ye drug lane ho no afa udu ani kire kofodu anso a Gapsin Pharmacy afa Delight Pharmacy Drug Right Pharmacy Bino Pharmacy hanso so benya bi ewo kofodua opemante kropo masa na mekan na do ani akire nkokọ nkran kwantempo no so kwan finfini ho no nkokọ krom ho no a wudu ho no a o se upe owusko bi pharmacy ye ba kire benya bi ho no anasa Hillside Pharmacy na BB Pharmacy samia mi ensanso nkokọ ko ho no a ubenya bi Akoma kasoa fete ne nimpatam ho budumbura ne ade nyina no wudu ani ba kire kasoa wudu kasoa o se upe eye Tribe of Judah hanso adrene bi ho na for ye ba ye de mu o se krom kumase ube kumase nso a odu ani ba kire Dani Herba Misty Herba Qualinac Herba Habme Pharmacy na Chris K Herba ahoni nyina so ye miamia kumase kureduam no ukọ abetime nya bi ho no eye Ernest Ointment na Awake Natural Capsule nyame enshaw eme won shaw so ahwa fa de ofa no kwa Maa Akos radinka ho amen anka ho so we didn't baby afrefree. Hello, Maa Akos. Good afternoon. Akoma FM. Printing it. Okay, yes, you. Maa Akos, okay, what Accra, the funny queer with you, Ayezi. Yes, you will be a minister of the chicken with you. Maa Akos, just another town. I will come many months away, Jimmy, we have a meeting at over with Jimmy Papa. Okay, what I say. Welcome, Bino Wada, and I'm going to say, and some okay now and Tronco, I will tell them. Gafra wa homa no twetwesi but yenya wasem na wokan ye no we ni ba bia afrefre mini aba papa bi mini aba ma papa bi mini aba papa ka ni ma so ma santema pon ku fiase no tanko mini aba wo transi se ya etikini ni ntifoni ti na black wa to no so asini ba tani ku fiase o yo de na Mr. Apia ono so ku fiase eno bi for da ni ejesi Holy Temple of one now for the men now. Omuchi papa. Piniaba, me man no medini ho ya papa. Our dear muyo. What can you catch our dear mus no dini ka what ready. That is our dear no over na kuma mimi ni susuma. Our dear wo gunu da. Na woni wo be man na tie. Na Akoma no ko for be man so we kire. Na ni koba edu na gugugo na tianim. Na wo bomani madi dede na wo koba na ya wo da preso wa de nu nya wu no na me ma me na ga se wo sini tiase Akoma ya fe mama ko se program so sini tiase na ni wu papa ni be ma na woni ni atebie bia woni ni wo japade eye ne madia oba ne nka ho me da se ni aba papa bi na se wa fa kwata we di ni ba bia afrefre Andrew Silika amani papa se ye bu se mo pe Mako man or mabano, or when you got young Abeba. Sister, who tell about our limbo. Akoma FM. One part of the city in the hour here, it's in a coffin. So give me one to papa. And the moon to me, Wariana Munayo, Nawarian and Brown, and do many Panama Council, and me a church lemon. Moon to me, and no more Jaya can't much a month. Not the moon at the moon, and shitty, not the time and the boy that I want to have in Pravia. May I say atomic digital satellite? I watch the 4 junction. Atomic digital satellite. To the 4 junction. Yechemo one more ABM say kuha. Nikita Pizarro. Akoma FM. Nikru Pizarro. Ma vek ni nikru Mr. Boson Pemi Yechemo Germany. Want to me and so 0322498035. We didn't baby have free. We didn't baby after free. I make a free as one. Okay, yet you. Your friend Jerome. Michelle Sakus or Tom more as a woman down. Maa Akos. As someone again, they can. Mr. A man or Mabano Blue. So I call a bass won't own you. No, what own you, Lumpa. Akoma FM. Almost a man rough. Onya waru wiye no obinya de wo besiti a onu so onya waru wi ye bema didi ni anya mi de but yen ka no kura nkyere mema obe ha oba no so
Tese me pia bontere se me no wako nti me ba me ma me ba chopon ni bia ka wo so ni ebe ma obi di me anya me de but ye hwese ye nua ma no so ko pensini omo bure papa e wa warim tese global chi global bi de kan bi kwada no ho fe kakra okọ no bi hia no kan mu bi obe ni la e de no ni obi te na wa fe wo hu fofo Akoma FM Maa Akos me kwa mu bi fofo abanyame show me ensha papa pa no adwen kire sister Diana Frempon woni wo kunu ya chia mo pa we didn't be afrefre Babako mira Maho you so a champion brofen kwa mo highway champion brofen kwa mo highway azu ye ga wate enka wonso me ama ko tira na ya Amsterdam oni ne yire isadai na mi chawo pa na Babako wa bande do ye ni wa nyi ni enso be ke ye ni amema mo bebe bo wa wọ́n dún fún àjàrà fún àwọn àwọn ní akọ̀hómá wọ́n mọ̀ wọ́n yà ọ̀sẹ̀ Akoma FM bírèsì fún apẹ́tò kọ̀tọ́mọ̀ wà ọ̀bẹ́sẹ̀ àjẹ́ tí ó bẹ́sẹ̀ mẹ́ma nọ tó yẹ́nì mẹ́yìn ní fún ẹ̀jẹ̀ ẹ̀ akọ̀hómá bọ́ fún wọn àjàrà mímì yẹ́nì akọ̀hómá mi nà bọ́ ẹ̀ tí wọ́n jẹ́ ní àwọn sẹ́mi die nàbí ní màsà ọ̀sẹ̀ yàrá fún ọ wọ́n bá arúgbó wúdi tùmáì àwọlẹ́ no lọ́fẹ̀ gbẹ̀gùnù wọ́n rẹ̀ kúrú ní wọ́dẹ̀ màkìrà. Medase we didn't be afrefre kasa free too. Okay, yet you. O to crafo a no to man sofo. De man pemma. Since kiase no obi ko kisi. Na no kwatwem pan na nyem no jaire so. Semina na even fi. Akoma FM. Yemo ni suban ye dikai. Ye de we nyo de no emfa yonko. Sene be man no o driver ni atrafo de ma say yo mo de. Ento on trafako. You know what you know, none of you so and traffic. On Monday, ni enkuni yere ho. On Monday, the young soon and moon soon and dead. No down for dear. Medase. Meso medase papa we didn't be afrefre. Hello, Marco. Yes. Jama ko na sisiya. Okay, yet you. Nta ta o wura ne de o kan me to asofa wutu o kra ko no so na nti. Akoma FM. Ọmọ tó ṣe máa ń pa nti wọ́n tó wọ́n wá kó ṣẹ́bi náà wọ́n tó ṣẹ́bi àná yẹ ọ̀yà ó dá wá sí. Hello, Maa Akos. We didn't be afrefre. No, I'm going from South Africa. Okay, welcome South Africa yet you. Maa Akos, ni aba na nyi ni me na no so am bu kwasia. Oba na nyi ni yo na so ni ono so ya ni. Ya bari ni memfo no so ya repa oba de nka ukweja okra na please what na wacha wani yaye tonto me so ho so wani yaye na yensa prekopa na obi Akoma FM semestre mo ya se tani na me de ma me wo se cancer na wo mu fa cancer ma wo mu wo mu ko shi mu ko fa sa di wan sa yamba Nyame ensha papa no adwencha say Maa Akos, please talk to your sister. The way she is doing is not good. Ukra, I love you all. We love you too. Nyame ensha papa. Akoma FM, you are the best of the nation. Please keep it up. It's me, Ebenezer driver from Seshuyo. So when Nyame ensha, we didn't baby afrefre. Okay, FM Haruna. Okay, Haruna yet you. Akoma FM. Akoma FM. Ageni ye no so no. Mbema so ya ye hwe no mebi. Na me je ne so ya mo manen ko fom kakra. Da wo so. So meda se papa menu abema Francis Weja ya chiachia pa menu abema Francis Weja this sort of Germany. Was Maa Akos, time for the good work you are doing. The woman did do it well. Oh, okay, Nyamisha. We didn't baby afrefre. Okay, Mami Etio. Akoma FM. Meda say papa ene wa dwenche ya wode aba program yi eso was the woman is lying obi messenger wode eba ya no
Okay, hello, good job you. Okay, Obidiano no. She's good afternoon, Marco. The lady is a liar. She want property. Akoma FM. Okay, she's a disgrace to woman. Women with son watch Ediaba. We didn't baby a free when I shot so. Rabbi, do not know. Rabbi, I'm crying. When you say any about it, I know, and yet the baby has to be my you are about to create the blame man about. And then I'm going to show you, and I'm a sour, I'm a sour. What can I say? My almost so, and one more almost appear. It's a man, man, to say, that's Papa Minia Rabbi. No. Wasimako, you look good. Okay, Auntie Akuya is funny. Okay, I think the woman is not ready to face the world. She is not serious. Hey, and a message you see. I say, I'm Safia from Accra. The woman is no good. Cry. Okay, Obi message, no. I say, Auntie, I think the lady doesn't know what marriage is, and she should be ashamed of herself. From Adombroso Mankesim Nwode Efribaye. I say, I'm watching you live from Akosomo. I'm a regular listener of your program. I love you and your panelists. Kudis Marcos, the name is Jessica Oben. Jessie Yame and Shaw. Aha, any day Akumemun Samjumedina Asia, Yona Pharmacy, area, woman, I saw phone in segment in Muka, wedding presser capsules, and no oil number. Akoma FM. No Pemuabu, Unkase Muabu, Emuya Yasabro, what the Ubanum capsules, no, Nafe, what the oil nature for Aqua and Royal Yano. But my dear Fry, you know,